Abazire bakabagambe nebakolataho family of the late husband. Then tuzakola sawu brothers and sisters bakerea. Shaka bitama kanya kanje bakambi ngamu tugaruka okanyama abantu tubino okulaba abantu bona balyawo tubajanali abamwe baruho bemerire bintu busumu butakora nyona burena yemerera ndio misho nguma kare uko Tanzania Nixon wisdom. Brothers and sisters bakerea nimwe very good mwe bari mnonga kandi tonda kubebaza aba mobilization mebo tonda family narongo Edison na family nimwe mwete kansemije then Kutesa naronga and family mbabo Abisindemba Kera Chopa group Ninga and family mbabo Abisingiro Buremba Kera Chopa group Ninga mwemerero kwe mwamutine mwanya abukatumkuza mwemerero babarebe Yesu we bari boss boss wiro rya ekite on their behalf arabari hiya kitewo abandi mugumeyo mwe bari Radio West Legends Mwije abariyo kwa bandi mwemerere then Upa Western Uganda Practicing Media Association Abana Radio West President abo basoka ku Radio West be bayina kereya group ya soko weyo oja wali ngotula ka phone kati bano be bali bakuba music yo President ogu abantu bakumanya ari kutera music nange naliyo naye nali sina kana kalevu Vision group abakama bitu ndeni mamwisha abandi mwemerero kwe abasobola mukije mukama wita ya addiction yes Razak abandi mwemereze mukono ba vision baba kubara ize kweta speech mbaza kubanjo oji Chinyasano high school Aba oji bakulatwe Greater African Staff neza kwije garuke byaro muti nke kizo ati mwana wanje ndi kuti kunde hikwa kabi narabichirizi omukama wanje nabazagaruka bareto muti baguteo Shakabitama and family Shakabitama ino mukazi abana nibo batije reka turwe mukazi wa Shakabitama
Numwenda kumureba. Abanyu babeba. Yes. Bobo wine is on thesis. Namuno mucharo badi tumanye oyina yabana. Such a very new token about me. I was even surprised. A wafe. Twasanga yo bululu makumiana. Tumanye yakuteka leo. Naiwe wina yo ngambo munaye notangata janga yo. Naiwe twatusa ku district obumanyi. Twabu banaye bagenda bubuka. Shaka bitama yebare omukazi wa wahubira abantu. Ayo garubindi bamurebe. Iya garubindi. Amazima garingo ine cyana. Aine na nyanshi. Orfu wasisikire mureke turutwaro kurrat. Akanima abazikinima mwatuteganiza. Namukasabeti tuliyotuziko Mundari International. Namukasabeti akuratwe umuramukazi Flora. Kabagambe nanomukazwe babiremba mera munonga. Fabakola ku radio nabakwa music president. Abantu batero kutugaya. Niti bamanyi bosutuko sutuka. Insiyo netumanyi. Omuramukazi arayi. Omuramukazi ayona iza family ya muonge. Busasi nisima. Musharaba nisima. Echo chituro kandi. Uchira byona nisima. Family of muonge. Ebi murinda cyo kubirekera. His excellence sobora kwita zinesawo ja kuono urumbe. Mr. Simpson and family. Manyi wa urumbe kuba omuntu afude atenu rufira da. Leader of opposition senyonyi. Wale twali wamwe biharwe nondeka kati nkuli mu maso byo kusanga abantu bali kumuzindalo kubanga mwe mwavako numugenda ngatumbaleke sente bintu ebyo bibi sentences wakamex bata hicho murabo students she taught kereya kariyo mushomesa abana byashomise mutubire mukono eshonga mbere mwetebekanisa abana bukereye yashomise mutubireho barai bene shonga leader of opposition chine charo bachita Ruiziringiro bango ochiwandika chija kutawanya Ruiziringiro president ochikute Ruiziringiro gochirwapinge bechikule mabwengo leka kwebyo Ruizi abala abantu bakwagala. Family of the Navens Mabona Isingiro mutubireho ha ata hamwe kitekerezo kogoro rufumu kama nawe yish tekate kito bamwe tukariri. Family addiction baryahabwe bahandika kubambe ija nanomukazi wawe namureba nieces and nephew nzengenze kumala abalalama mugenda kubiteka kontana
and nieces and nephews. Abarwampara fraternity Mwije. Then we have Centenary Standard School. Rwampara suits. Can come at heavy gambin. About Rwampara suits. Centenary Standard School. As a teenage directors of Greater African Radio. Nanyandamu Mwije directors. Very important. We are expecting Honorable Mbwa. Wanatukawa we shall recognize him. Because I understand he's one of the directors. In digital radio mbenu mwiraha. Yes. In digital. Tayare West TV. Konka Kambabuzi. Omuntu ajya Entebbe abwacha yemeriri. Entebbe mwazirubataho kamwaza kuzenda tumusitamaho. Tayare murai. Tayare. Ntare school. Ntare school champlain. Ayesgomwe. Board of chairman, board of governors is here. Mamkan and Ramantin. Ayesgomwe Amon. Program or Sania team. Watayari ndoza stamba tambula nyo. Wengendo nawo nyonye. Zike masindi no kubera wanongo omuti. Bwentuka wano nawo ngokyusamu. Abana bantale. President omwana wa Kereya omwasomera Ntale. Yes. Ntale sanyi munyonyonyonyo. Omanyi president wa Uganda yasomera Ntale. Program Orsania. Ankore Noop Group led by Bright. President Bright akoze omulimo gw'amaanyi. Bright na group yawe. Mwize mutechi muri kumulahiza. Bright akoze omulimo gw'amaanyi. Tabula mu bantu. So it is Ankole Noop led by you. Bobotali osebo ye kalakasa ya twala region yona. Ate Chirunja ina kasente so tatutawanya nnyo na ina kasente ke. Abo bebewayo abo. Nekyayize nekyagulanyi sentamu.
kare mwebare bagira ngo areche umuca PPF PFF ni baba hano kajinda Rolandis nyawendi wa movement konka wacha kumbuza my best friends in Uganda no honorable Kajinda emikago teina bibina is my brother nyine nekishenje munju Greater Radio Africa konkamba jangwa Rockets bakere at Greater African Radio led by Musi Konsetona. Isn't it the same group? But that's they are complaining. Isn't it the same group Musi? Kare aza twaheza tagarko mu cyumuro wangarko misho twaheza enough endigitu or papura rwe muri soni zo rwakira o tangambye cyumuro tinchenda ati nanko guyija nagira ngo hatuturahabwe bigombe kera twagambe cha nupu twagambe cha PFF ati nitwe cha movement tije independence konka mukitiwe kare hata unchanye manyisa ngutwazanka hatu turache kweta DP kare mukiteka ntargaha kandi mukanteganza Chibanda yaye Karakasi. Yes. Ono mchara ageba Isingiro district kwa kazi yasinza nyanshi. Kubanga politics walo oyitira wao oseka bulungi figa yeri etya katugola olaba president oyina botambula mu bote akonako kakukolera naye kati nzo labe kigere kitunule no bwengenda kulaba endo tubamanyi jendaga kale twaheza emuri byawa tora Dickson nakwereza abe emuri byawa ebimuri muri ndakorachi muri byakorachi chachi neza kwereza yo neza kuburra abo kwakine binde muri abariyo nibize chachi ninjumanya kumurabe muza kuburra abuka nubwe muri muke twatahicira byo tukwe tinkabe yebyo abukana ndiyo mucica synod Church of Uganda njumanye bulungi ebare munonga twaza kucurera yes twaza kwa speech president speech nyingi tubadde tuzogedde ate tukubanga tubadde tumanyi ojja no I'm going to speak in Nyankore because obota ula Nyankore how do you survive in Uganda kubanga omukazi wa president nagamboro Nyankore nargaharia ntungamo ate Bob Wine yakube oriyimba rwo Nyankore barwita batya mwiyo mwogu kanshabe abatayari mwije mu speech yanyu tukoraseho aba vision ata onto batwasigaza abana na nyineka tumzamu
nazagamba mushawe mwawura imahaza muhuname omuzindaro twine ebiri twina ogwabano naguno ogwafe ogwamwe nga guganye lead of opposition omuzindaro gwamwe guganye haro ati message zanje zazaria mwansharaho ati koreki ngumaha kama simwe tuwakugambiraho tuwataka kama simwe ati message zanje zazara hariya mwansharaho ati nkoreki ngumaha kama simwe tuwakugambiraho tuwataka kama simwe abeka ya kabagambe abebembezi bedini abembatuzarira Madame Claire abebembezi b'obutegetsi abariyaha n'abantu mwena ombidinisa byanyu fast forward ahi tujerire aita ya West TV ejirira hambeho speed arinkaye speed mnywana wanje mnonga nyene Aunt Maria tuine akoraje na Madame Claire bakarete kateko cyo kugira ngo tutandike program eri kukwata ahabyamaka na imiturane y'abantu kandi bene baho burugo kubanza shayishatu kwisya shaha ina ezekiro speed ni guest the staff witu konkali naisha Madame Claire has been sacrificing her time arukwija and bio program abe naijusha na tuhabura au kwite turi abana be yatwa media abasavingire emyaka mingi munonga close to 30 years old dia abe natwereka umuhanda so tushasire munonga in fact tubire na confused haro program ibabire bakwasire takagire hambeho kandi akagambo ibintu byingi birungi yeah it's sad mbire ndakabara inagamba ha radio yantero rwakana tenakwata sumu kanyi kiransi byahiguru turyo mu byoma tukonda nashango missed call cyo yo kunsasa because it exactly what you wanted to tell me yeah konka mwenu ninyenda kushasha nabeka tikwenda gamba bingi staff ni mangu turiyaha over 30 people around here mwe bari yomeromo abantu babanza kuhika hanuya nkatayari West TV twa hereza contribution ya live coverage because we are live on air right now kandi twagarika twareta amazika ga miliyoni emwe n'emitwaro nkaga nitwenda kushaba ngo mukama humze kurungi abojo ni bagambira muhame ofuzi tubukwita good enough junior and team mwakuzire. I lost my father when I was 11. I was in P5 but I am who I am because of the grace of God. So I want to nienda kubashaba muhurikirize abazire banya mwasigaza kumwongere fiti plan ruhangano wine plan mukama muhumze kurungi ebare nshasa nambwenu program ejo denkomanya twinaho butumwa kati reko butumwa bumbushome gumze kati ho Julius mtwari 10 kirunjaro baye musibinji anga in case byare manu muzakwa honorable Rita bwayika mtwaro 20 St. Bridget High School Kashenye batwereze mtwari 10 yes aba Bridget abariya nareba directors bariya mutubireho directors nareba mucara byaranga
St. Bridget High School Kashenyi batwereze mtwari 10. Yes. Aba Bridget abari anareba directors bari mutubireho directors nareba mchara byaranga President umanyi abanyankole tubaka abango umwe sigara na yeye no bwayogedde kubanga mbadde nze nono twali program yababadde ba Twitter ngaba kugu awo ate chintawanyiza lwecho nga tumunadayo nange mumpe ku mabugu. There's 50 cartons of juice for the mourners. Mwebale mnonga. Obutuma kambu shomebona bundigeho abukwe na bandu ba mispressing. Ankole Actors Group mwebale mnonga tereze mtwara 25. Mwebale yene kana za kushoma zina gani. The Supportive Friends and Association batereze mtwara 20. Mwesugwa Asaf Chairman tubireho. Ebaluwe kukwatako. On behalf of the Rural Broadcasters Owners Association of Uganda, Uba, we are shocked and saddened by the loss of our executive member and representative in Ankole sub-region, Madam Keleya Echasimire Chopa, Senior Radio Manager at Greater African Radio. Madam Chopa was a hardworking and dedicated professional known for her open-mindedness and excellent mobilization skills. May her soul rest in peace, and may her legacy inspire us to continue her good work. As we her passing, we appeal to the government, especially you, the leader of opposition, to support the radio industry in Uganda, which faces numerous challenges, including poor pay for journalists, limited resources, and inadequate budget allocation, particularly in rural areas. As a vital source of information and education, radio deserves recognition and support. Let us honor Madam Chopa's memory by advocating for better working conditions and resources for radio professionals. May God bless her soul in eternal peace. Julius Tumsime, President, Rural Broadcasters Owners Association of Uganda, delivered by Edmund Principal Farmer. Bonaba ogenda kwogera ako kwogereko tuli bubi atokumanya tuli bubi, that's why waddukayo so twogerereko. Leka tugire michu wahodra hato ryono yanuka kandi masafutimba yo kandi bakuteganisa. So abantu delivered by Edmund Principal Farmer. Bonaba ogenda kwogera ako kwogereko tuli bubi atokumanya tuli bubi, that's why waddukayo so twogerereko. Leka tugire michu wahodra hato ryono yanuka kandi mbaza kutimba yo kandi bakuteganisa. So abatwekize na Muteguya Association hamwe na Hallelujah whatever mwebare mwatereze mtwari 10 signed by CEO Muteguya. Thank you so much. Ejebara yargoa commissioner niza kujisoma later. Lekanye hemuka break. Aba inamizi bampereze empora hino kunacha mkombichwe kabyona. Yena suulira bulungi. Mbiri gwange gonna mpula gonna kutabusi. Ninyenda kweta aba Vision Group mwija
aina miza gandetero on a serious note. Sinywa kaziri njagala water. Waliwo difference ya mani. Already nchamuse atone on vision kamba shabe mwije then mhe speech yanyu. Someone with water, my daughter, go and bring me water. Umundatari shabamizi mkacherwa. Ndetero buchupa ngabuna. Imaba ganywa mwakora ki. Na naje turutabashwa kwiruba manager na hetaba vision rutabayija bebe mbiri. Abebembezi b'amadini na family y'omugyenzi Claire Chopa itenka vision group amakuraga gatire hari munonga kandi twashasha amazina ndi Santana Ronald ni nyebembera TV West product ya Vision Group kandi Vision Group na yeye ni radios ziri kurenga 10 na TV station zina zona nizihereza omu Uganda. Now Claire, I think our last interaction nkamureba twaturi ishaka haka hariyo omukoro gw'aba Uganda Communications Commission and as many managers twaturi ne kuba turiyo. And one of the things members ba UCC ekiba akozire kyabe kire kyo mutano bakasima Claire Chopa ahabwo koromu Echesi ni nchigamba nta kubiha abo kuba tukatariyo bache. We were very many people there. Even Yedidia was there and he was in attendance and he can confirm this. UCC abarukuru by'amakuru byo no muyihanga, they knew her by name and knew her by the work of her hands. Echo nekintu kikuru munonga. Then ekindi it's very impossible now kugira ngo abantu bamwe bemerere. Claire Chopa omurutaro orwa media abirarinka kamanda. Abirarinka kamanda. Noza kumbuza tabirarinka kamanda munjiriki. In Western Uganda, okukora amakuru hamwe na music, it has been very, very hard. Echo ninjira bari mu media and entertainment no mukimanya. Konka, she has been a pillar yayemera yayoreka ngo mwana wo mwishiki. Omwana wo mwishiki nabasa kuza radio akore professionally na UCC bamusime akora akaje ashomesa abana be na nihango shange ndi mubayangu na ayino muganda ogwaru kutekaho omukombe kihanga necho mukitero mungaro zamani. Media managers abariya for the places she has been to, you can attest to this. Aharukuza akora umurimo gwe kandi agukoraje kandi amanywa na necho mukitero mungaro zamani. Abako bemerimo twena nitukore emirimo. Yes, we are involved in so many things about farming, about politics. Diona whatever that you put your hands on. Nobukwa kuboko hakanisa. Omuntu nangwana wanu hakanisa omuntu. Mhakanise je. You get the point? So omuntu ekintu kyo kuba noteka hengaro kikore n'oburyo kandi okikore je kandi wakikora je omubiburi nibiza kubona batugambira aho cyandikire ngukore kukora je torukusimwa ubwo nuruhanga akana agambira Abeli arukumubuza abwenchi wa kozireje mbweni twamusima abo kwizo mbwiri okwereza kitinisa ekaye tukamanya ngo twine kumberaho kandi n'ibyakorira ihanga byona tukamanya ngo byona baberene bamureberaho aba media managers
abeshongozi, especially females, media, media wishi of females murinkai. If you're close, please put up your hand. One of Quatamzi radio, this has been your commander. She's the one who showed you that it is possible. Bariyaha nubonda yanjede mazima bwenshonga y'ubwire na neshonga yo kugira ngo kushitama nyine ho mukama wanje omwame Clovis Kawa we business manager kandi bureau chief wa Mbarara Bureau ariyaha naija kubahuberaho nawe twindeho owekitiriza Iceman nawe ijana waha tukora nawo mu Vision Group mu program za entertainment twine Razak Bank second na warwaha program za entertainment na sales twine Kenneth Kanyesi je gwajiro mu politics twine owekitiriza Dickson Nandinda manager Radio West Shukran awariyo mu lifestyle programs entertainment owekitiriza Speed Geoffrey kandi no muhereza witwa hambeho na program ya okumbireba na nabandi mwenda himuri nimbateka mu kitinisa mwebare kuza I know you're there na nimbarabaho ndukwijaha I thank you very much kandi mwebare no kwija of course twina bari mbakora we are also live on TV nimwe nimbasiba mwebare na Omugyenzi Claire mukama amuhereze cyumuro eba kama wanje Santana President onomala wotisibula ati yeyampa omulimo ku TV so bona abantu bona bamanyi kulwana omukyala she called me nampa omulimo nagamba nyonye abantu abalala bensobola kukola nabo ku TV nga tukola comedy esoka kupati nga tusasula bulungi nyonyo that's why we are here. She's our hero, she's our mother, she's our sister, she's our everything. Kubanga byonna betwina monseno abina kwesente kiriya tinchikara kugamba wanteganisa kandi cyo chiwako utakikata eje mfane tiganisa omuntu wawe nchenda arwaro omurebe condolence from Honorable Justina Yebazwe yatwereze emtwari 10 Honorable Ngabirano nawe yatwereze emtwari 10 Enshonga Sunday program Great African Radio batwe emtwaro 25 ejenebara ekurwa commissioner yes arabantu abatukushoma amabaraha na nyenda tubeverekeriya mureke kushtamokwe mukasindi kama bara tugashuma sente natuno yebuza atuno gishoma zaze ati wakushoma kenkwikomu kangweje ukashoma nambona ebahonkina ntuza kuzibagambira is a family friend in Winston Katshabe is a commissioner Minister of Transport kandi ya teresimu ya jangwe barahenji shome condolence message the Katshabe family are saddened to hear about the passing of your dear wife Kelea. Please accept our heartfelt condolences and sympathies to you and your family. No one is ever prepared to say goodbye under such a tragic circumstances. We know this is a loss for all of us, but the grief and sorrow that you and your children feel. Kelea was a dear friend to our family and used to share beautiful memories with Naomi. Due to her jolly character and personality, we nicknamed her Enkombe. Indeed, she has had incredible impact on the world during her short life on us, especially the media industry, and she will always be remembered and cherished. May the love and support of those around you provide comfort and strengthen as you navigate through this profound loss. May her rest in eternal peace. Enclosed is 1 million towards the burial expenses. Yatweriza million emwe Winston and now make Katshabe. Now Messiah. Thank you so much. Ministry of Works and Transport is a commissioner. Twaza kweta brothers and sisters bakereya tuba twasigaza bana na niba na nabakuraba ntuba twaheza sente amayi no kwogera se
nairwa senta mutoira no tuvira buli wetuteekako sentamu kati mulire kwendala then tunake sisters and brothers mwije jiro muntu omwe abazwekere Mwebare iramu amarwa. That's enough guys. Mukama ni murungi obwire bwona beno mureke tutire ruhango mu ngaro nobu turabe tushitami kubi no babe twemerire kubi mwebare kubaniga munyikirize mbanze no kusima ruhanga abwizobere kutari habwo kufa kwa Kreya kureka habwa life yeye eyatwiro munsi nsime Kabagambe Patrick sebo webare kushwera muhara witu kandi omushwireje. I want to testify Kambe has been a good husband to our daughter kandi akoze ekintu kyangu mnonga omu life ejo ayibatwire. Kreya has been a pillar to our family, a serious pillar, being the firstborn of the family. Yakore bintu ebitutakwekwera nanye ninye yankozire akanko kindi abwo kuba ninye natwira umurimo ubwo kuhandika amahurire ubwo yatandikira. Ndi Perez Rumanzi Lion kandi nituruga Omuri Rujumbura Rukungiri district niho amamanza agagari kuzarwa no kuruga. Dade na mama bariho hamwe na nabandi. Munyikirize nsime mwena bije kutuzikira. Konka ariho a short thing ekindi kwenda gambo ahabweri doba kandi tukareba embere itwara bamu neiturimo. Kreya kazarwa ebiro 12 byokwezi kwa mushanju mwaka gwa 2023 yabaye nemyaka 52. Kreya akazarwa n'abantu 8 hatariho 5 nibo basigaraho. Kreya akazarwa mukayaba Kristayo yashwerwa omukayaba Kristo. Mbasa kureba aha ba reverend batajwire ebijwaro byabo nko bashemere kujware rizo. This is what happened. Erizoba omukasheshe tuchire ntumanya ngu Catholic Church niyo eri kuza kuzika hano yerizo. Kutwatemba erizo batwazo omu misa yo kubanza twa meetinga father ori kutwachweka father yatugira ngu abo kujya kugisirwe ubote bakamuha misa therefore baramuziki. Twaza naterera nareba ngu cyaba kirinka nkomugisha in disguise. Twaza omu Anglican Church Kreya yazarirwe kandi hatwire na shabira twabashaba nabanza kuterera bishop kugira ngo connecting abwo kuba ni munywani wanje mu binte bindi naje ngo at connecting na church ezari kugamo eyabire na shabira mu All Saints Church mbara. Twabona Venerable Reverend wayo yikiriza yagira ngo Kreya ashime kuzikwa omigira Anglican Church. Konka yagira ngo cyari ariko mwebembera eshemereye kuba ne muzika ne yaha cyaro obusaba diko no bwaki obwacha ninsima vanarebo we bari kuja kuba nitwe achi deacon wakaberebere. Konka achi deacon wakaberebere kugira ngo naza kwijazike nko muzica abandi
na marobwi buringwa ndi kugezaho kwasoringa na nyine junior first born wa Claire turi kugezaho munonga kureba ngo Claire yaziko mu bitini se byashemeye kuba naziko konka ekitwatunga neke kimuyinaha tukisimire mukama tukiterero mu ngaro ahubwo kuba yarondamu ba reverend n'abahereza ba mukama binengoga abinamani abatari kutina batuhe kigambo kandi cyahikire munyikirize mbasime ba reverend mwebare eshengire fire ni mpenwa ki enjiri ekagaruke kabenjiri ahubwo kubenjiri no shwa atandika kuza mu politics oba bahurira ngo Bobi Wine anda kwija oba bahurira ngo ekane ya PFF bona kutina oba neki batina nenki konka mukama ruhango wundi kwikiriza ari yabarongora bw'amani ga Claire abandi nimanya ngwebye binagamba timwokubire ni mwenda mbigambe konka nabatagambira amazima mukamanye kiryaha ubundi ni mu rwaha mwine doubt mutakumanya habwa cyaba kiti kandi cyemere kuba kiri ni musime omwami kabagambe abo kutwikiriza kugira ngo ngende no mutabane ari amurugaha rubaju tukoreke kintu ngo kutwakikora. I highly believe Junior has amwenangwa na Tony na Kennedy have learned a very big thing today yo kugira ngo edini nekintu cyango mnogo. I want to say again, ahabazire bita batuzire abariya abindi kuteka ngo nabaza kugamba ningenda kwebaza members ba Lions Club bwantungamo abariyaha nindebo ibashukwa erizoba twineho omushinjo omwe omunanka omukigombe kitu mweta tube brain mweta pade ukatwa mweta tube brain akatugambire memwe yagira ngo the center of imagination is tube brain twamweta tube brain konka yagira ngo omurunyankore nikimanyisa ngo bwempogora nahe barukiri mwenu abantu abashuta makubi abashuta maje mwena ukumuri oburyo bwempogora nahe korizereki ahumuri ni bwempogorezere muharge nko hari muhakoze musupu nibyo twabasa nibyo family yakabagambe yabasa nibyo twabasa nk'abantu muturere embabazi mugumenitwe mutatuchena abwo kubashutamisa kubi abwo kubemereza kubi abwo kubarisa kubi abwo kubakabagambe timura mu witu justi konkane part ya family yitu mwebare kwikirize nabu omushana engendombi hamwe na nebindi byona nko muntu ori independent media nyine kurecognizing a media organization zeziriya abishe mwabwo kuba ninkorana nyine umwami rutabo tukabana hariho butwarara na kitanda kimwe owa Claire na kabagambe turiyo nitugeza tukanywa twaremwa kwimuka twasharamu twena twazakitanda kimwe twanyama kunkanyo wamarwa nkagaka kana rutaba takinyo yes tachi yes mwenu nyine abarugo bona radio bija kuzikiraho Claire eriyo rukungiri radio rukungiri ija kuzikiraho Claire ija kuzika Claire no kuzikiraho kabagambe actually abantu abija kutuzikira nyona Claire na kabagambe tukabatanura tukamanya bija kuzikiroha nari bija kuzikiro ahubwo kuba twena turi media kandi turimo ninkorane kitongore cya Nation Media Group kiri mudire munita NTV amwe na nebindi nindeba abamwe bineza kara abandi bashuta mu ruguru kuriya director wihwa Amosiasi amwena nabandi eriyo ndihure ryo runyankore ryonkere ryomu nindeba Patson ndeba abandi mweba bije abanyamahurire mwena eji niyo congregation inabanza kureba munsi yona eriho abanyamahurire binji imbasi mabwa solidarity eshi solidarity eji ne takome ahakufa munchirize nsime Dr. Kiza Besige
izoba ryanyomwazyo Vice President w'ekibina bwa Western Region Honorable Roland Mugume Kajinda agire kureba Dr. Sijo Muchome abinamutwarira message yemwe yo kujya mu creative agwo kuba Dr. Besi na mama they are cousins, so yatuma Kajinda yamugira ngo atugambire kandi atuhumurize nangwa hine nebinde mugambire konke ibyo byona biza kugenderayo. Kandi nanye nangwa ndi founder member w'ikibina cha PFF n'ubundi abenshi ryo munyamahuri, kandi ndi ngwanke simba mu no mu party ya FDC abwantunga mu municipality member of parliament obururu bagira ngo nkomera rwenga rukomuka mukirize nsime president w'ekibina National Unity Platform Honorable Bobby Wine Chaguranyi Robert webare kutero muhanda ukija kuba nitwe kire akanyatere chama obwire weeks ibirezi huingwire yagira ngo we ekibine cha NRM akirugire mutakuza kucyesimbamu unanda kwesimbamu cha National Unity Platform ya fari member w'ekibina cha National Unity Platform People Power nico muri kurebera na leader wa opposition omwami Joel Senyonyi yatamwe ubwara nawe yabendekeza yija ninyenda kwazabe byo butege kimwena aba NRM bakibanyitwe ninyenda kubebaza abwo kuridingeri hanga emyaka 80 omuri byo bire sinje no butariho konka bishemwe nimba shaba mu retiring musigi hangariye no businje insima siblings zibanje ogunera beka niwe ndi kurata ogune bolini wasigara y'umwishi wenka okuru ori kunchiraho abasigara ni banchira konko ni wari kurata kire mu kukira Dore is here. This is my wife. Then Rachel. Then our sibling comes from somewhere. Then Judith. Hamwena nabandi mwena. Ningenda kubasima. Our other sibling undi kuzarwa na wo mwojo arwira ari kubi. In fact, owa metron wa Kirea kwa Kirea nawe akora pusinga yafa barione bamuzike jesha. Omushibakari bamweta Marioni akari cyara wa mapapa akaferi izoberi Kirea yaferaho nawe barione bamuzika this day. Nimureba Kirea bira muntu muhangu mbwene washita mukaterwa mushana nabeshengereza otatina bambaza balayani zabu abwantungamo bampa message barangu barundana miliyoni 4 ze sente kandi barione baza kuzita kuzikoresa emirimo kubarazi impe inza kuzibaretera then turebe kutwagera mwe bari munonga siblings mwe bare ninda kusima barugo mu cyaro kite cya Karona Kasharara samwe na Rukungiri ninda kusima mazara na tatazara Saturday kamanda ninkureba hori ningenda kusima abantu mwe n'abaruga Rujumbura Nyakaro abantu abije abashendekize bine mawe na bine tataba mwebare Rabeka natura busabara ari ncyo ariyo nangambira konka speech tekaho yo numwayenda kunanka abantu kandi abantu Rabeka yo najya unini Bobi Wine busabara ngunanda kumwakuri iroko mwakuri icyo nacyo mbenu mukama abaho umugisha barindo mu ngendo zanyu ebintagamba abishemwe mu nsasere naruha nahwayo natambura kasindo konka speed ninyenda nsime speed we bari kwemerera nakabagambe we bari kwemerera aba comedians Lutaba David ogun muramu witu na we ni integrated we bari amwe baramubita abandi aho bari nimba sima ntine bugarukiro abantu ebyanye babantu mu binsasire Uncle Edison yaruga za Kamwenje Uncle Chelsea yaruga nibingi speed mukama ko mugisha akurinda kwa kizo mushana gwa mishoge eliza ninja ninye bishop
abasime obutosha. Hallelujah. President, twafune ekizibu kya district ya Rukungiri n'abantu wena kurugayo n'abarukari yebare munonga yebare ekinareba Rutaba abantu mbatumanya hati noregira ngo ogo yagira ngo wamarugareka ati na Rutaba abantu bayanga bakibayanga Rutaba kagareka Noruhotaro kanshabe abazire ba Kereya mwije mugire cyumwagamba twiriro kuhendera kare kamba shabe mwije Nabasima munonga nabasima munonga abutwaika muri kugamba kwa traine no kufwerwa ko mwana waitu hatiya zarwa kwa Kereya munyanya yako gamba tindi kuza kugamba konkamenu hatite ni mubakwebuza ngo konka Kereya ogu uwe neiba nibaruga community Kereya iwe no muhororo uwo munzira nyina Kereya rero kandi nyowe njyo mugahe uwo muri kurira abo bari kweta abahesi ba Kigezi mbwenu community yo mugenzi Kereya ne yabagahe babahesi ba Kigezi hamwe n'ishe wabo ninjango mukaba abarashomereho history nimumanyo musheja mutambuka niwe wechika chaitu niwe yabere ahenzire record umubwire bwa 10 ayina bakaza 30 ninyenda kumara mureke kontekana mbwenu tikujangu ningamba binji Kereya ogu okumurebere nakoro muri ankore region ni kwakozire omukai yanje abana bona bari kumukurata nanye no twe na twire tuko abwo mugenzo bwo Kereya muchara ni wogu niwe nyina wa Kereya niwe munzira rero kandi tindi kujangu ningamba binji ningo mbwenu mwamanya okukireya kubeye okwakozere ankore region okuri kumuzimo muri ankore region ibyo bintu byona niko abikozire umukayabo mbwenu mukamasimwe tindi kumanya injira ngo nwenda gamba na wakireya na wumuhe gambeho mbwenu kaririri nani mbashaba abanazire bakireya ona tumba hurra mazima wewe sebo MC ndayomba bakunde asa DJ tuongerera muzindaro mazima gwaba tulo nanye niko samani mingi yongeraho abakwa noreba nanye niko samani mingi wewe sebo MC kando wabire umwembezo wa Kereya barakuza ku mwanjuro witu ogwo mushijano we ayebembiro ayekoriro akashaho ko mwonyo kutwadire kuratureba yashibeye korire tureba yekorira akashaho ko mwonyo yakaturo mu mbuga mwenu natumanyaje kandi tuntumanyaje
nitwenda kusima ruhango go wahiburu yashamwe sintu, however big you are, however much you wear so many clothes, turukubasa kumuchariri. So nkoko babagambira kire kazarwa nshanjine eshatu, first born wanje nka enewe nkamuzara ntashemeye kumuzara konka ruhanga yamumpa kandi nakira namwicereza. Claire was so very good. Hino wagamba ngo bakamwete nkombe, nomanya ngo muka izina ryo kubanza kumwetana kakombe ahabwe mico mirungi no kurebekaje akana karungi kakuragize. So nwogwe Claire nyine ho my brother ndabamweta Edison no retired wa movement mu byabo. Edison no basa kwisha twakurebaho azokisha na Devi abo kwa munyiniro mu muhango tinko bari nyuma ningamba abantu atwatireho kire akakura kire akashoma akatunga degrees na diplomas. Oguni Edison my brother, real brother of the same mother and father. Nyowabakwe tinyine na boshonga ogunwa mweta David ahimbisubwe izobari Claire yafa akaba izuro mukakwakiro mugurusi kumutwara mbarara bo kubakarwara na kozi bire na ija kunu kabagambe rugayo. Nyekindi ko batwarira ngunu bashana is one. Nyina ojo kandi nyine nabishye nabojo nabashobye mu makagabo kandi abishye bashobye. So mojo nashobeza muhara wanje nanye mutabano wanje nashohoza muhara wabandi. So nubasa kuyaya babire barabata. No, these are my real children and I'll support them until they also go if I'm still alive. Muruga bwana bwanje bwatoni. Okay, you can go and sit. Thank you. Beba rende ban supporting amunonga babosho banze. Toni ruga yona Junior na Kennedy. Musa selectoire obwiri. But it's my one who has lost the daughter who has brought you here. Aha. Obuno bwana bwanje obo murukureba. Itwe nuturuga Rwanda owa my father nuturuga nkahe Rwanda. So abantu ngo Munyarwanda no even abantu binja muri ankore na Kigezi are Rwandese. So obwana bwanje obu kundu kwija kaka tone niwe yasigara numura kwanyurwira mu tonereka kunyurura munwa okiri muto konka noza kura ni manyangu shona za kubahera numuza kushoma numuza kubonera nyoko no murabe tumukamwebwa nambwe tinkamwebwa. So ekikuru mu behaving aje mutashisha image ya family nangwa na shoni mushaba batagira ngo wamureba abira bisibwe ho mukazi. Don't do that. Don't take that name yokugira ngo abira bisibwe hoki omukazi. Be a man. Okay, you got sit. Aha. Echo twachizam. Twakuchirigam. Kire yagu. Ashwemere mishomo mingi nka certificates ninja kujya time. Shana nze kuzibo wakabagambe nzi gusembo nakasente. Tuzikafush. Kani wakabagambe wabo inaho kujiguza uhindura kazina nibyo bya Uganda. Museveni yabakiriho ekoze sibwo muntu abona kari mwari mureka kugirita abo kuba hati nuturira corruption. Okay, abishibanje kam
murugeyo bwishe bwanje babarebe nkabona kuno watwara homwe urugeyo judisora he aha rochora he rebekora he mama pungora he haba murugeyo bitura dara henye naho museruka shereka yaba yabire corrupta rukutina ngo batama identifyinga tinkumanyi ora nada Gideon ora murugeyo mbore kabantu orakore kubi badengu niyambe bo nko kumwahurira ndyo munzira wenye bo mushambu so ndyo muhima okay mbaba wabareba mwabareba aba rebe nyindo murebe reba matu reba bona nibeshereka okay ababona nibambisaho injangu no bukireya yagenda bona niwe yabashomise hagiro wahakana kireya ataruho kino wabinaje kushoma katunga diploma na degree konka they are all graduates with diploma or degree so munyebarize kireya to the extent of kumwebaza hariho n'abaruma munyanya wafire na wakari graduate no na mukuru wo wafi omurumu munyanya na wakari graduate garya mango ga kireya ndyo mukaza rukunda kuryaje atari kwenda ngo aryo bwo kurya bitine buryo mbwene kibire nikibaho kireya bire nabaryaho ndeba kamindi baskar kunjira rwerere boys ine nono kine byenyanja kine nkoko dero omukabana bakweto kununa hasa nuna bichibani bihwa mbone bi mumunterero mungaro no buyafu a very wonderful house yaje taho hatabiraza tana kutiyungu chemiryango ishatu kandi ntemunentebe nungi estinzinda by end of July no ishakubo byine ruhanga yagereke so ibya ruhanga atagira wagaraka kumuhakana. That's why I'm not weeping so much. I weep inwardly, but outside I'm praising God. Mwenu bana ba ruhanga mwahirwa mwabona abagenyi nyotinka manyiro unda supporting mwahurira kundi yo wabakiza bamutiro muchomene benda kumuhanika nkokwe konka mbwenu bana ba ruhanga mwena no muto no mukuru no sinzire no rwire no bantu kanashemererwa bana ba mukama ba master ba mahurire aba teachers ba arts ngo bedimire. They are right, they are very right. Abo kubabona nibashoma emyaka emwe batware bitabo bimwe kubarembenda kwima ba master ba arts sente arts baziho mashomero kimanye bareka kurusya abana bitu mbwenu buzima musime mushabiro bwana bwa roke na Pedro mwa yimwe bana kuna yeta bana mwazaye mwabareba barurebo murugeyo murahukeje bahano nkubarahe it's too much. Wabareba babijukuru the true bijukuru abo mwosho wafire na baba ogungwarure faro tinka jire ngwandagure andra naye gobusha ogu yaba no mushuma Kampala yaba niki I don't know. Ego mawe ngena bishemwe
bo wine nyonta hani ejura munenda kugwanuka bampa warning konko bizina ga stero koragara nitondo nindu owandise kutere ngoma yo kubanza y'abakristayo shenkuro barakweta kabarega andereya takiciriza ngwego mbona bishemwe buwayi n'ikirungi koje kunzikira mu iki si very good nimbareba TV aza ninkunde tambura ya Bob Wine okay. Abishemwe webare kwisha president wa NUP I like you webare Mrs. Keep on okay there you are thank you webare nyom webare dara abishemwe speed and kubi ngutari kwenda kureta konyo ngungude kuro muzindara abana nyine binji abanyabuzare nyine binji barya abo Ndamuna amawa konka kandi my brother retired captain rugayo captain nimbasa kubeta wona manya hatu murebe mwagwerwe ogune captain yadi ayanjire no ku retiringa na waremireho numunyanya swamara migugu nitwa cyaci cyumwe nukokwe so nukokwe mweba nibinja bakwanshura bishima reka mbesasire ahabwo bwire buke butone wanje ushome juni gomezamu mbana wanje muri basoja tubesiganyo mwaremwa tugume tubatware sibe tubahekera mugongo kurondenero munywano wanje ramusya abantu rero tutari Simbarinda ogo no mushija wanje go bayemereza aba n'abanyabuzare bitu nyenda kusima mukama abwa mukibani kuntora na kuba metron weye kandi ko ari metron nyenda kumuha ikigambo kimwe esaragende naco ekigambo eco abari kugenda abari kushoma bibuli ne tugambira ngu ruhanga kuyabena hanga yahanga omuntu kuyahanjira omuntu hagira mwanya guyamuteka mu murunzi munonga yamuteraho nebiragira byaragendero ataza ko rirenga hakiragira cyo kinakuzibira atoryafa kama wita simwe ngena muntu kuyakirengireho twazaho kufa ngena kufa isa nacho phenomena nituteka kufa turi kwenda tari kwenda niturira twargo tuname konka yenda kugambira ngu iwe kuwaza kufa wafota Chitu no kwetisa tukarangu twafa hino kuruhanga yatusiga hino kurunga twatirire tinyi nebizi byo kugamba hanga wita simu mwebare munonga mwebare mbatero mungaro nyinaho butumwa honorable Bright Muhumuza yatwereze mtwaro 20 yebare aba vibes batwereze mtwaro 20 nimwe mwebare endigito batwereze mtwaro 20 epapure bikwate and Haji Swale Adam abena Aisha ajireche yagambaho then Moonlight Hotel Bari High Street batwereza mtwari 10 akanyikirize Haji Swale ajirechi yagambaho then twete abana twaza kuhendera n'abana na nishebo tuba twasigaza politicians bonka kandi nabone babiri may I use Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
erizoba n'izuba ry'obusasi twena ntusasira hamwe n'omugyenzi na neiba ekyuruhanga kubateekateekera tarunja kupasa kuhindura ekibireho nikyekyo nikyobwire bwakyo nibwobwe konka ninyenda kusiima abaana banje abaruga Kampala binzire kushendekyereza Kireya birari munywani wabo akatura nabo nibamumanya nka mugenzi wabo nabwo ekyo baruga Kampala bija kumushendekyeza nimbasiima abandi barahi abandi barimo babaraho kuraba mujabangahi bija bana mushanjugura Kampala kuja kushendekyereza Kireya birari omuntu w'omutima murungi abantu bakumusima nibingi abakorire ebintu nibingi haro mushana kana akora kwanje nyuma yuko benagambana atorumayo Kireya kanshanga kitana ninshasha yakwate mtwari 10 yajimpa. So Kireya has been a very wonderful person ntumusima kandi tumushabaruhanga amuhereze cyumuro kirungi nabo ekyo twine bingi byo kugamba kuyaho kusima abo nabija nabuyone bimwakora mbiri nakarabo kanja kumbiri nahireyo nkahire mwami kabagambe kokora urufu konkati nyino mungaraha nyina kanta kaka kwendi kwenda kwereza abana ka school fees na nyina wo mwana nyina mama Kireya rinkahi mama Kireya hamwe n'umutabani ajanuya buri omukwase cyabana banje ba leta nito kitwagita babase kugira okubatandika nakafiza abuko Kireya binakora umurimo gw'amanda abenarebera bazirebe nareberera nyina nabeba buri omwe nabo cyo nituka tumukwaseho utabiri nakora mukamatandikiraho kandi beyongere kukakoro kagira kikakora kuturaherezeyo mwami speed we bare mnonga tuhereza zindaro tukagira kitwa tukaramusiha abantu otherwise we are sorry for what has happened twine twasa kongeraho kweno kushabaruhanga amuhereze onje shilingi miliyoni emwe ne abana ejo ne abana bare ije mjache tiyogu wenka je ne yanyu emtwara 5 ne ya mama Kireya so kachaberhanga yasigara byonna abitumarire. Thank you so much banga barinde kandi abagare n'obusingi bebale nyo haja aina petrol station zembade manyine hawa speed ngine kwa lita 10 haji ntwenda kusima na nobukereya ya twarwa abana babo bakatwereza sapa. I want to thank them mubatero mungaro bakatwa sapa yona batekeraje nebyo kunywa nachi mwebale mnomo manyebere kufomu ihanga program eja Radio West batwereza miliyoni 10. Yes Dickson webale mnonga bukaniwe akujumurenga Human Rights Awareness and Promotion Forum staff batwereza emtwaro 50 mwebale mnonga mwenu twagumizamu hati twaza kwe araha kabagambe mwenu natina araha yanga bilionia yiza kuzikira ijaha yanga bilionia just for recognition. Oh sheka mkulu witwali. Yes yanga bilionia nuwogu yes is yanga bilionia zino zange oja kuyaga His Excellency Fenamo Uganda tukola bene byo kusiba wanongo yosama nogenderawo yanga bilionia byo bale nnyo kabagambe baza kuyagira ibanyagira nnyo. Leader of opposition, thank you so much. Mbadde amani gampwedde. Leader of opposition ansangu damaziga neyanzege nkalabye kusimu abana mwije abana kuturaheze abana mwije sheka ogono bamweta deputy district court mutamuta hare murondero mwanya himwa muta muronde himwa mfixinga muronde himwa mfixinga
Deputy District Card Rahaj Sekaja. Maria, muhereze entebe you're sorting. Haj tula one. Yes. Abana mukize speech y'abana abakamera aba bane benda speech anyu bagikwate. So mutafayo murebe side edge. Timanyirire kamera nyingi so indezandengaho but nabanyeta Rutagambwa Mark Junior niye firstborn wa family. Mama mferiro mungaro, so I have processed it already. Ninchenge chibireho ni manko kwa jenzire kandi nisima ruhanga wa mutugireje konkanta konjireho munyicheze introducing ba tahiba antanchira aliyogo atabanyo batayibanje ni beta big dogs nijanu mumuncenga because I'm Gen Z. Oguni Kennedy, the one that follows me, Rugambaji. Gokuba bagambira kare turi abanyarwanda. Konka tukurire nkai. Ogun big dog number 1. Ogun Kabagambi. Anthony. The youngest. Big dog number 2. Rocky Emmanuel, na cousin wetu nkuzire nawe from scratch. Mama brought him in, gave him space, raised him. He is my brother. So atakajwa chibuzabuza. Twe? Thank you, man. This is Pedro. He has been home too. Mama has done the most. Nijano Mobicheng. He's also my brother. Hati munyichirize nechitinisa chamani nsima abantu abo. Number 1, Haj. I respect you with all my heart because she has told me enough. Hajit ni mato kustamisa kubi konkawe bari kuija. Naza kusima Rutaba. No maybe otukori. No maybe orionokora. You are one of the best friends of my mom. And thank you for that. Naza kuintroducing ondisho mukazi. She has helped us a lot. Bamweta Betty. Ngugwa mpao. Best friend wa mama so far. Robert Chagulanyi Sentam. You have raised me with your music, your charisma, your strength. Thank you for surviving. Sina chakogera. Now I respect you. I respect Noop. I respect NRM. I respect PPF. I respect FDC. No matter what color you're wearing, you're human. Then, but I can say it. She has had many friends, many friends, many relatives. Speed na nayewa. Speed na nayewa. Where are Uncle. Ario Perezi. Yayaba Gambire. Then my dad. Kabagambe Patrick Asimire. Thank you for bringing me into this world. And thank you for taking care of me. I am an artist. I go by the names Uta Black. I do pencil drawings and paintings. I was supposed to open today with my mother.
in BNK Plaza. Sorry, GBK Plaza. But then this happened. Monsasre ni kunyeba naza kusima with a very special heart. Nalongo. Cameras nienda zihinduke zireba ogwo mukazi ogwe. Nyo mutafa nienda cameras zireba mukazi ogwe. Na Oria emerire bamweta Nalongo. Put some respect on that name. Nabata hivei. Hine mutabano we yaho. Put some respect on their names. Abad Hariyawa Sirkare North Nakramsa. You are bigger than me. I'm sorry, I don't know how I can pronounce the name, but thank you. Thank you for everything. I'm too strong. That can't change it, but I have been with Mom every single day. I don't know if these guys have anything to say because I still have more. 1 minute. This is Rocky. Yeah, so mwebale kuija kutukwasiza Okushendekyereza Omubiri witu. Thank you so much everyone. Mwebale. So gambani haji. Nyamazina manyeta mwetise Rocky Emmanuel. Ni nkorane by'amateka o Human Rights Awareness and Promotion Forum. I'm a legal officer. I lead the Western Regions desk. But then I'm here, I'm who I am because of Mama. Mintuweta Mama. Mama is her name. She's my mother. Because byone byankorire na bamama binja bazira abana bo tubakorire. Akanshomeza. I'm studied. We are studied. We are okay. Akatwegesa kutina ruhanga yatwara mu church twashaba yatunywanisa abantu twanywa n'abanywani twina abanywani bene banywani bitu kandi batsupportinga yatwegesa ku respect abantu yatwegesa ku emirimo ituyaboje twenkomuka tukakora tuyaboje twenkana junior ogu tumanya kuteka tukora emirimo yo nomuka like we can take with ourselves. She's so proud of us wherever she is. Na chimanya mbu even if she's not around, we shall manage, we shall hustle through, and we shall take it through. So she has been a loving, caring person, a parent to everyone. Abayambira abantu bingi, abenaberera abantu, obebe no Burungi, akwatira family yitu, wenu kama tuyambe tikumanya, ngaba gwatirire, atuyambe tufuna amagezi go kuenjora yo misho, kandi nshabara hanga. Amechumuno kirungi yahumura kandi nshabara ife yari vingire atwegisa kushemerwa okusima amagara gensage. So let us celebrate her. Yahumura tiya bona she has rested. She deserves it. Akozeria kwa message. She deserves a rest. Instead twena amherugona tuendera. Yeah. So echikwena tine bigambo bingi na draft just speech but bya na biruga. It's okay. Nani mshawara hanga bambi ndishuwa ruhango mwiguri ya mwachiraje because she has been a good person. When kwenda opposing that you are on the wrong side. She has been a good person. Kana shawara hanga mumzeje kana afirwa nyowe mutuma kwanje gwahendeka. I don't know what to do. I've lost a best friend. I've lost a family. Niwe family member wanje wenka woside ya tata kumanya. So tikumanya hindi hat. Kinyine tikumanya. Tinkumanya kari. Garanga tinkumanya. Yes, but I will manage but tinkumanya. But we shall make it through. Yeah, Junior, Mark, I'm with you from day one. Ochimanya. You reach out to me. Ijo akija irwaro nikora nyewe na nikwe mirimo nyingi batari faruni batayiminga in some projects. Akija yakuvuga imotoka yanjira. Atoro bajundu nushasha namugira. Ntuzomirwa tukakuraguriza tositama moto ukafuna rivu ukaraguza kwiyangizire akanja atatikinda sitame atuno harakorechi. So nani bashaba imirimo yenebe nakora. She has been doing it for the love of the people. Actually abuzire kweragurira abo kunda abantu no kunda kukora no kwenda kwekereza sente ngo arebe ritwe
ayanje kwetwara mu marwara gebeyi yayenga kare. She refused, but she had the potential. Ayanjire atikina zo mirwaro ba junior abandi ba bakora bata namugamba nti zo mirwaro mbini kaya no bulizo no wanje na hama no muzire wanje kumanyo wanje hano mwete kumanya na wanje mwena hano namanyenju yanje ebyanje namahinkutu amechindo kuriya namanya bicu mucyone chikunkwata. So one thing is, let's celebrate her tumushabire ebyamshebero ngamusasire kandi tumushabire mukama muhumuzeje. And my brothers, I'm with you up to the maximum. I'll take care of you. We shall manage the little that we have. We shall share. And thank you so much, people, for supporting us. Inshallah, hanga ahereze mama witu echumuro chirunji. Nebari. Me, I just only want to speak 3 things about my aunt that I've really learned from her. And about her is that auntie she used to love us publicly, and she taught us to also love people publicly. You learn how to love people the way they are. And that's how she has lived on, loving people. No muntabe atakusosora, no muntabe na welcoming aburiomwe, and she's the only family I know at our dad's side. No way at welcoming after our dad died. She appreciated us, yatukuza, like her own children. So I've lost a lot. But Mukama Nwaru kumanya kwa Mukama Nwaru creating this fate, but I didn't believe it. It was just nga calamity nga disaster. Akubana right now think chichirize, but I know I will accept. But may her soul rest in peace. Karatna za concluding. Shwenkuru. Iwe nakaka mkakoromo numogwamani. Mwebare mnono. Ati, we have very many families. Had your family, your Mami Simpson? With all due respect, you have been there for us. Marvin, Kevin, Daphne, Nick. You know this are Colin. Barinkayo. My G's. Yeah. That's my family. That's my family. Then I have friends from all level, A level. Campus. Thank you for being there with me through the stages, for all the lessons you have taught and everything I've learned from you about social media. Mwebare, ba auntie, mwebare kuisha. Now I will conclude with this. Abintu no mwanga mazima. Tima wanu mukumpura, abintu no mwanga mazima. This is the truth. My mother will never be matched, whether you like it or not. As a female presenter, she will never be matched. Nijana chigaraka muachful. She will never be matched. Okay? Then, as a person of heart, she has helped so many. But this is Africa, this is the world. I know the bad ones, I know the good ones. I know I've put a target on my back, but I know the bad ones, I know the good ones. And I know the people that are coming. So, this is one statement I'm giving you. I am an artist. I am doing my work. I don't care who you are, what you do, or where you come from. If you can't afford it, leave it alone. If you can afford it, come buy it.
Respect. Hello. Mwibare abana bambatero mu ngaro kandi Kereya takuza kwaho abo yasiga abana bana babojo kandi kabagamba bishiki nibaza kurabira ombojo nabo ico yasiga bojo nabishiki bwenu ninyenda kweta niza kweta kabagambe agambe then tuba twasigazayo speech inche omchara Lilian Ruteraho ochiteekateko kankushabo yemere yatuyagira n'emitwaro 10 umutero mu ngaro omanya Ruteraho nawe ninkacaguranye yebare kutuikaho tayari west yatuyagira na miliyoni 1 n'emitwaro 6 batero mu ngaro. Manager Buganda Kumbucha batusasira n'emitwaro 10 mwebare mnonga. Thank you so much. Omwami Kaganzi ompolisi mukuru ariyaha ya taking over security. Yes, nabwe echo mwetware Kaganzi kandi mwetware mutakarete izina ribe kwati hatandika kugenda nabwe echo iwona wayemerera omuntu akwemerera bazota mwesiga gumano kwato mwareti yawo kugira hari caguranyi karaheze kuta banange banzigi caguranyi ali lyantonde so buri muntu abere ko munne mukukume ebintu bye yeberere wo muzeyi wanange ninyenda kwakira munywano witu Kabagambe Patrick Kaba, a senior radio presenter ojaha osase abokurugaho mukazi wawe. Yeah. Speedy no chimanya nyono iwe twiro mbintu nkebi iwe wa MC na za radios tukora tumaze hobwire biringwa ninyenda kubanza kwasima kwija kandi mwatwereka mani minji konka nayebuza ejo audience neyo mugenzi yonka ninga hari mune yanje hata naza kumanya audience yanje nabara musiyanti mungarike munajanti yayiwe nimujyangu tata hata audience yanje neji yayiwe mwihe mogo hati turiyombo sasi omchara wanje Claire yansigaho nkiri muto numundeba necyo busasa tumazire hamwe emyaka eri nerahina 30 nombasa kuba mutakukimanya konka tutwire hamwe turiyo mu love ya mani ande kurama amapenzi murekurura gandi hati njamba hano muhanantura mempayezi ishatu maze babarebe imwe murokyo meja bashabasha tubona bamani tababari ngwana barara bashitame ati nyowe ninyakashije akagufu junior mama murebere ogun second born ogun wakashatu aho nhoto atwahika konko mugenzi ya akajambo ati ne yogumiza mao ati ne mujangu ni importanta ni imporrachi ni imporra kubi munonga mukama mheze cyumuro kirungi haza amagarage abera takurwara katagaragu na rwara no mukazo rukora naye mukakare nyi mukikumene necweka bunantanga ngoza radio mukasheshe nzagamba ndasiba nimboroga nangwa chief niyo kushira kungambira dore ko nonyombera radio nanye kujantereka reka kuyombere because I'm working and I was working looking for school fees for my boys. Ahamagarage ekyereza kubaho tutirwe nkuba kayina ni mpora nabagamba
nabagira ngo kabagambe tarashwira mu kazi akashwere nkuba so nahibuza nabamanye saki timwe baryaha so kale ruiro hubwire bugufu ijo kimuko mukasheshe ati ni shashe kifuba ni shasha ni nyisya kubi twibuka twa mutwaro mwirwaro divine itoto insurance yebya magara nambweno insurance zeze nyenda kutanda kuzakanisa nabatwa di service fakitele services nonje nambweno mukuru opposition sebo Joel kintecho mukitere mutoki insurance ziba kutereza zikora ibintu bikire hati tuza umwirwaro tuya insurance yitu tumurwire nakira tumuntu waza kuteka good care of ha so bamu admitting amutahembazi naza kutebekana tuzahera tweshtamera kabiko kugumana gatera zabashahemo zakasheshe emoneshweka amushagira ati cyayitagamo ambulance kasha ambulance katubyo mwirwaro mwene kuzara hasire faro toronde chikari tubyo mwirwaro kandi yamani agumeza zamana abakubi twamuta omu ambulance kumisati ahai kama mahereza chumuruchi so nyenda kusima abatwi batwemero vision group specifically West na TV West Claire Kabomanda wa TV West nwagitandikire nabaheza kunkuza kuze imaho mza radio kuri mu mingi nimba sima mbatero mu ngaro aba vision group nyenda kusima Great Radio jereza kumuhumura umugundi bayira kuriza aine talent no mukozi burunyi munonga nambatera mu ngaro nyenda madanu hemba atwire pick up yokora byona kandi harimo na hari umwana wanje gumisiriza ruzi yuje hano kawo ntwe kawo ubwo mushira kwasire ikimotoka cyamizi ya parking hariya se chairman utambinga ndi chairman etiwe konga tushabere through you ikimotoka cyamizi cha parking aho abantu banabana banywana barya byona ari naburufa buryo kurabahona nengera mu akiba mungaro mongere ngaro za chairman with LC5 Aron umongere ngemera bakure utogora mu nashemero bwa chairman konka aruho mutayi wari baju nandebe nambweno speed ni nkushabera next time uje chikore yes nengaro yaho parliament yo nagizaga hubira abantu wanyashi two bagira reba nyashi na nyashi babu wine yashemero yes hati harondije umwana wanje munonga Fredo uncle Fredo katabarwija bakanyango nizina ryitu sharing akabagambi izina ryuja hati manyahori uko zire kintu arufo tinka kirebaga kushangana leta za tent takushabase nari tentebere bashomba Fredo ija actually namuzeyi witwa Katabaru yaba naija Dr Katabaru emera bakurebe sabi wonko firira yokache wonko firira yokache abantu bakureba rero muzeyi witogo umuterera ngaro nyinje munonga hatezo tanazurra gumuyemerera cyane ndebo n'amana make ningamba Katabaru muzeyi umuterera ngaro kugira ngo hurra tizezo ezene zigira ngo kwa 1 2 3 enter yabare amuguru Katabarwa uri mutomana muno nyenda kusima banywana banje bona especially abataka ba Rwiziringiro maga somewhere here tabatariyaha maga na teresemu ngwembe ba yaforu wiji maga na teresemu ati nimpura abantu bari bahari bati iza bakuterisha nanya hano ejo na TV no mu rugo kubanza yes
kandi oragira utungo mu gishogo anya ndiwo mane manya onyesero wa burijo mukwata mbishani za TV banyarwanda za tayari ndijo ne tayari West Ruchiga TV na TV West nehinda mumutere mu nyinji yabare no kutuberaho kandi n'umugenzo biyaza kufa ugwakije yaturarumuka tutura kuri akacenke yabare mnonga abantu ba Isingiro mukatwakira mnonga hari umunywana wanje ntakagira hare deba Fredo katabarwa n'ugo umutere ngano kazi twatwagizire ngo twayenduramo kwa 1 2 3 enter musasere nyine ibyo nanibikora nyenda kwibye yamu kugira ngo takashanga umushija mukuru haroshozara haro nyoko zaro renora nobor mushija ki wanchenga twakwata mukubi ninyenda kusima abantu abututwira hamwe nyokuriro muzarirwo mu abantu muri Nyamitiyobora omuzungu mbarara abantu bitu bakacenke ntwimyanye 3 na ndijo emisya abantu bakacenke barayi nosha bakiri bize yes abana bataka bitu nyenda kusima chachi yitu yagana matazi no kucyara kushabira no mugenza bere nashabirayo konka enshonga nemwe yabere yahezo mbwenu pressure nayo yaretekizo pressure enkozere kubi bamukwasiremo pressure kandi bamukwasiremo nakandi katurugunyu kabere kari omusi ogukutwara omutema haro kutasyamo no kushoza so ogubenu gutasyamo gutirwa katurugunyu munda gwazibera dehoza umushaga mayagumane ora etine ndije kutahamo mwacenga so ecyo cy'umutwire mukama muheze cy'umuri kirungi nyenda kusima muramu omucyara umugenzi busesere hatananye nawe kujoyinga twazo mu class ugwa kwa sere bitoke runana umutere ngare za burijo ziriye nyinshi nikore organizing amanonga ndai respect you so much thank you mugoroso witu haja Adam banange haja Adam cheruho okay muzeyi ninkusima munonga kandi utirukanje ingamba niwe tata niwe mama mucinteke kandi speed nakimanya muzeyi witogo takushira kutuburaho mushongezo yabare munonga nisima bazire bitu barugaru kunjiri muzeyi witu rumanzi abire tugerezo kumurwaza weno nawe yansaga utaka kozireki kongani nkamisa tuzakora ikisheme kwa ntukora nomani n'abaniza kutwara umwirwaro twakebeze ndwara zona nebitoye ntukora nimpamyanza gumiza muri abyo muzeyi tatina ohame ukina abana bawe wena nabijukuru ikizo hatinka tungire mwijukuru za kungani ndebo riyo murejo muningwa oshana na gureta butano batandikire gukora asomere yaheze ate nahinda cyo kindi akore ki iwe sebo cyehabure ba MC rutaba yabare butanshwaza ejo kwereza haga konki wondo ryawe rero wanze kunsinda songerenti so rutaba my brother yabare mnonga wakora ikintu cyamani uturareza twararantumira kokanyambini nyamizi nambwenu nebe byome bugamba ne byarutaba ahimbi to kumanya byarutaba hanga speed je ni ukugambe uriyale you are a great guy yabare mnongo butanshwaza ni umpereza hage ndijo turebe sebo takagwejegera mu kifuba abantu bakwata mukubi nyina ho mnywana wanje Ivan ago ntwara hamwe ndakayije kara abanza barebe because nimwenda Ivan aje wacha wewe ndamusi abantu ago ntwara hamwe programs radio ntwara hamwe kagwe specifically nawe na shasha na is my brother because we are workmates very close kandi shongiza kora nezara toroga mbere kikibiri nemera banamuko kabana bamawe banza nayo baza
baranyata Ivan Murungi ndakora na Kagame Master Teacher kandi nkoze na kira Chopa emyaka n'imyaka bana bama babebaza bari kushanga mwija kutwirukangira like this. This is there is a tomorrow. Rest in peace. God bless. Gurangije president wa naona Zwara koligi wawe Okay. Barekere nakomuzira rwagwahwa. Okay. Nimwichereza ngo Ivan mukwasa muzindara ngambetse. Kare tora kazindara sebo. Abantu bagitara mukama wanje His Excellency nkatandika kumuhostinga nchakora ha Voice of Kigezi. Yes. Voice of Kigezi banzojo nkwate mwibondo. Azo mpamugisha aha. Senyo azoje. Manya. Leader of opposition in parliament. Honale wo senyo. Na nkwata mwibondo 1 2 3 enter. Wonderful. Ni nyana kuri kugize ngo mame natukunda natu niwe konka natarahi natwiza kunu William natu you are my very good old friend natu kimaisa ngo no mukazi no mushija kwaratakizire yes tingaruka kwereza muntu muzinda rogona mucye habure time yanyu leta bagubahe nyina abantu banje mukuzana nabo akazano already yaho akabishobire mwemere babarebe yes muchara Paulo bamureba wow bishobire haro kansara baturani berega rengugwe tubajo harabitenyero bararabashitami hati Paulo arahi Paulo nabarabara mukace abwo mukazi kushanga na mutuntu zo mukazana yes hati harabavuye hakurya bashiki banje muze turebe bashiki banje muze hano barebe neza bafotore wacha zo bari twafi tworeke ko twaferwa mu kibitu papa rinkai no shaya hata abana ba sister banje n'abana ba cousins bariya brother banje nimwenda kukurura nko Nyarwanda ninde bivuge muteteri iminota 2 yonyine ndabwa muri herere muziki ndabaramukije mwese kandi turabashimiye cyane nabasima mnonga ko mwabaye hafi baza abo kubahihinanye nyowe mu gihe nk'iki gikomeye mbwire bugumene kobo Imana ibaha umugisha mukama bahezo muca cyane mnonga kandi ndashimiye we banganye icyo cyanye minsi marahanga bwo kuba nawe yagezaho kuguma kasta mwachurra nankore rwitute ruba ndashimiye cyane abantu batubaye hafi bose abo ku cyari naha saza wanjye wihanga wacu kwihanye Imana ikomeze kandi gukomeze urakoze ko ntacyo twabona yagira ngo tugume tugire ki hari cyo shongoro cyitwa cy'abanyakaturiki tugume tugire ki tugume twetegere hati hari umukwe wanje mukwe witu wa family
itu Simpson toja muko konka yaba naija aine na family yaba bantu nyine kubanjura because hata na bantu banje mwere shoyi mwambere bantu banje ati nkoreke Simpson n'abatabano bawe zirabojo bonka hati ngwerirwa kagwe Simpson akora munyanyazi wenu ko yamushe bazara abana babo nababo bingi ninka banje family yona nemereje yonka ninka yaziri nkwaya hati rabisi abantu baguma bene ndekeka nkibirizonka aye bare munonga kabagambe amazina nibayita Mugabe Simpson kandi kabagambe n'umuramu wanje nshashaniwe nka family konka twose twatanise kandi tujya twatanize hamwe ihangane torneiwe kandi tunja kwakira abantu mwena okwija mukatwatsa abo orugambo rubetorobi konka ntuza kwehangana abo munyanyo kwa katwarwa 3 years back now, but we've been together for all this time and we shall always be together. God bless you. Hati nyewe nawe twabe draw chenga mukama bagenza koreki abahomze je wenu najani endera nti twenda kurya bwire bwanyu wingi nyamana muzahare nimwe bare kwijoma namba mpango buri MC nijana za kwari organizing mpora mpora umuhandijo kandi rukundo egereki mu basebe nazambe gumire kubasingo otwiro mukama abahereza umugisha eba yangana yes junior yajangwa hebo msime ndentu kumze nienda kusima Great African Radio staff ya Great African Radio mutreat injireje mnonga friends, your brothers and sisters, and thank you so much. Osbato muhango niwe ninjana kuteka abantu muri bingi tingo basa kubishike shaheje abaka chenche mwebare mnonga akwa natura abahanu mwebare ine bakazi nabunana yewa konka. It's all right. About Bolini, Batitia. Then my mother's sister in town, Aunt Ko. Where are you? Kuba. Aba ahanda abna yebwa munsasre konka muchimengo mutima. Ahanda hangame chumoro churunji. She has given her all. Bless her life. Yes. Mazimba Januario Kagambia Jango Kusime. Mazimba right? In a special way yemera mazim. We bare Mazimba akashoma amahure kumare myaka 20 plus mwena taho muri no dario mbusi. Agumere ni tomno mirmoyona gikozire mwene webare twakusima twenda kuri kokonayizinga Dr. Kazire namurebaha yebare kuyija munywano weka Nyakayo Saving and Credit Cooperative atwereza emitwaro 20 mwebare munonga then JB Mali mutsasira ryokwe konka yatwereza emitwaro 20 abirikano we chairman wabazeyi mwenu abazeyi bisinjuro yes mwenu kanshabe twaheze jaha kuturaheze need of opposition atwimukize aho ne government nienda kutora mu gishogo kwanjura omuntu wija mu izina rya minister Honorable Rwamurama kandi chairman RC5 umami Aaron Turahi
Yemerera. Ebari. Mwene nakwakiraho narebo kagenda ntunda munonga. Yes, banshemerera. Mwenu bantumwe muriyo cyomureke tufurikizane inza kutwara kireka cye munonga rero tugumizamo awe kiga narebo Kyagulanyi Bobi Wine, President National Unity Platform, the leader of opposition. A family y'omukuru Kagambe n'abana bawe fitu kurugaru kungira bugangari ya mwami Rumanzi no mucyara wawe Ana na family ko kuba banyanjwire nibanyeta Roland Kajinda kandi nindugaru kungiri mbwenu enkuba eyibagamba etutire akuba kireya akatubere tara yatubere tara yaza radio zambarara zona yayegesa mwebare kumweta Chopa akuba Chopa ne kintu ekitura higuru ngabanyambara mwebare kumukunda kandi nyona ashemererwa nangu omuntu mukuru wena yazgenda ntabahaka akuba ruhangana nateronda hara mutebe kanisize nawe abiri omuntu yabaye no burya nahiguru namanisa nazawugeraki mbwenu nurwo mujabiro gumuri kureba ha kandi nimumbagambire ecyanshemeza munonga no kureba ngu mwamwakiraje mwamushendekerezaje kandi Rumanzi wayegambiraje nkurire ngwabira atachere mu movement abire yagiro mu National Unity Platform echo mukitero nyewe ndio wa PFF People's Front for Freedom konko muntu yanargo mu NRM akazum National Unity Platform I have no problem ebitendererwa byitu ni bimwe kwakira mwongere ngaro mpango munongo feel at home kandi kabagambe niwe yebare kutwakira no bwoferirwe akani yo kuwayenda kugera moti cyabana kibe kindi kandi wisingiro niwe ninkukunda nangwa mureke kumwango gwa kubogu na wari kuza kuba chairman wa tukabanza twamwozi yagenda takine buzinzuro bakabaza kunyitero mu arninka ho aba chairman omundinzi ubwo bwabari chairman woko enu turahi nyoti nyine shonganiwe konka kumuraze yo kwa humuri murengu mwagumza mumwa mwakorera abantu katwakaba ndiyo niza kumara speed yabare kunkunda yabare kuba umuntu wa movement namwenu kuwabo tariwe kuwabo tari speed akaka yero na antaru kagambira konka na fitina na kagambira konka President wa National Unity Platform mukihe ho murteke wakandi Rena ngar tabampako toro mzinda torana za yero za itetwa chine kashoni mbwenu speed na ni kusima yebare tukanywana ni torafira kibina twanywana imanye kibira cyawo yebare munonga echaha muheru ni nangu mbahamize koko mukuri yagamba Rumanzi na Ana Dr. Besije no munyabuzare wa family ya Rumanzi family teyine mukatokoza kone ano bo district community officer ya maremyaka makumyana arokereza government yagereza kuyaheza no mugenda cha opposition no kusyerizo omukaya Rumanzi
harimo omuntu nomwe obire yaza muni kereya kandi agarikire arakuza kugira rumanzi yona ni manyoke ya opposition mbweni ni impendera ni nyena mbagambe ngo kano kiza sijantumire kandi ana no kimanya emyezi nkesha temwire nkija nabwe nakuretera obutumwa bwa Dr. Emyezi nkamushanje hwire tukijo wa na Dr. Messi yakizire kureba muzeyi tuyija bugangaro muka ecyakire ya kimusasize cyamusasa kwararwo mucome naija kugaruka naija kuzomuka nakureba kandi twijanye bakabagambe kwijana kureba twije kinyenda kukugambira itwe rufu turukwenda ngo tugigambeho bingi rufu mujimanya kweri nukokwe omuntu koko yija omukuru cyaguranye mu mwakire be kwarije kajinda kwarija kwarya nshonga yenyine mu mwakire baba mwisha barije mu bakire konka mwesigiremo kwe turagira konka mutangana mureke kwita twena turyabira gujo bantu mwe mureke kwita ntabwo bururu ejo ni message nyena ngiba mureke kwitana ahabwo bururu mureke itwe naba chairman naba president ba Cyaguranyi naba president Museveni itoba ryo mu kishaha akwa trainingire mureke twitanira gati y'ikishaha konkima abantorera mugume mu kitere mugire muti murengo guyashobye konka mureke kwitana mwahurra mureke kwitana echinkare nka politicians twakukibagambira mwachurra mwere mnonga omwami Rumanzi bawujyango mugumize muno mureberera abana ba Kereya mukwatana sena kabagambe konko bwanje ntwire niwe kandi yebare kumanya ngo rashara obureju nishoke nacyo nyine kukigamba Museveni kwa Ruganda yebare munongo imwe mware abantu tutina itwa keshon kagiziraki akeshon kahwire twabona no kusitamenyima nitwenda nito tusitamo misho leader opposition sebo ijogambi barekire naye kitari cyanje bene shi tokunyagira zahwire muri baranku yagira rafera muzindara baranku yagira mbwenu ebyo ebunywana n'obururu mubeke abokuba nantarebere kaziri hubira mu abantu kaziri no munya Yesu yebare munonge yebare Ozentiyoro Museveni akamumbuza untogwe n'umunywano wanje by'obururu bwego yes nda zuku vacational aho muntu yatwereze mutware ebiri yajya ngo nanta mugambero wazugarure reka kugambe bizara Charles umurukiza na mutware makumya twagire abagambe nakusima Lake Julius yemera yes Lake Julius webare Dr. Wanjire ya University ataha mwebare mnongo so not chairman service commission abona abantu kashoka Kereya abata tutaha nabo thank you my brother yebare mnonga nyawe na Kereya na Bashiru na Rose Rwanko bagambe nito twatandikire kigore na note pa master of ceremonies kushabe saint yes twatekaho saint timanyo wazwiri ntwenda kuri recognizing omamkando Moses twenda kuri recognizing thank you so much yes assistant RDC yabare mnongo mwenu numugira bitutwaza ebintu nibingi nanyowe nageza hazaza wayizo rufu rwarugumere ware Bacyaguranye izo mengo bintu byasisika na Cyaguranye kiya ikana Cyaguranye njagalo yogero genda tisigenda
Abukana wetu amenya kuyagenda abantu bazakora ki. So na nyanguma. But I want to thank you. Every time I see you on kuzika. Obo oze kuzika. Thank you. Obira ku point. Kwateno kakwateri okakwata. Echo njagala kukusimira. Boze kukubaga Nena otoja mu byonjogedde. Ntakesere position de kamuhindurira akamawe. Ati mwena tinka twamuzibira gamba pabo. Ninyeta kaganza inetia gasa. Nyenda kutwara mu gishogo nyaweti nkayeta president wa NUP apana. Kuya honi nyeta anjenga koma a leader of opposition. Kanda kabili na itwa Bright, but in the interest of time Bright ijo yemeraha ija Bright nina niza kweta leader of opposition konka niwo regional. This speech nienda ogambe bugambo byo kuchonga Rubohora abantu bisingiro. People power. Mkama wanje your excellency mkama wanje uchitinisa Robert Chaguranyi Sentamu aka Bobby Wine leader of opposition uchitinisa mkama wanje Jacqueline Jore tukamusha deputy president wa Uganda yemerera abantu bakureba abantu bakumanya munonga ogo mucyara n'uwo mukama witu munonga n'uwo mukama witu okay mwenu abandi ochitinisa buwembo mukama wanje nkoyoza oguntu wagire umwanya gwakabe ko kweto gwaku yazo umwanya gwekurwa center nanga ochitinisa Nyanzi Fred mwenu hato buwembo yemerera abantu bakurebe gunwe kunga awa power kandi munywano wito wa Rugarubaga niwe twakwakira na itogoromaka manya mugoromaka yemerera ijo kwate president mungaro itogoromaka ijo kwate president mungaro ogo mushija excellency ne alikuza kutwatere bendera habwame yabwambara ste so banyanguntaka speech konkana nyinde kushashane keji kandi umukam mugenzi kireya amuhe ruhanga muhe cyumuro kirungi anyina ntwara umugishogu nanye ntungo mugisha ogutakuboneka munonga nyimuse mukama wanje leader of opposition kandi abanya Isingiro okimanye ngutibi nicho district muri nkore etine mizi batwani baziragane samizi kumarugwire buringwa gatarumu niyo tura etini na waboine Kenya mbisha urwenda kuziguza obutare bwona haro mushije mutakuza gambizi no mukumanya akabucinga bwona mbwenu ebyo bintu na namarwaro tibine ni district emwe etini rwaro jona babaza bazambarara mbwenu binde bizibu bingi n'amashabi wabanoga umurize kandi obigambeho webare munonga kankugire oyagambira abantu people power Ami Kabagambe Patrick master teacher neka yawe abebembezi bamadini ba reverenda batahivo Mugyenzi Claire Chopa abantu bisingiro sebo president okushembya yo kakari kakodyo basebo nabanyabo Ruhanga simwe nantadika nti wabukuba omumbera zona ntuguma tulukwebaza Ruhanga tulukuhereza ekitinizi abokuba niwakumanya byora kamwande bamuti olunyankole kanindugamba kamba herezi mwenu nyenda kutwala omugishogu okusasa
tireka y'omwami Kabagambe ni hano mnonga omukyala Claire Chopa abali ebintu bingi abakubano wakumanya byona abamwe bakumanya ko abirali hariyo nabandi twena tubentumanya mu miringo mingi itwe omu NUP tukakwatanisa nawe yada yareba ngo ensonga ezituruho n'ensonga zihanga yahinduka munywani witu ekyo ntukyebaliza Ruhanga kine ka video kumbe nindeba haza ka video aka nakira nekemyaka egihwire ninjani mwaba abe nagamba ali president witu aha kumwamanzi yagamba omukavidi aka bakambuza omunyamahuru yambuza utubitiwe Kyagulanyi ogu Bobi Wine iwe n'omuteeka hoki abyobwo ebembezi yaje tu Bobi Wine ogu Honorable Kyagulanyi nyoni mureba mu bwebembezi ahataka twegisireho nka NUP yaje omushije ogu nkamureba kurugira president aja kubituganira akiri kweshongora yatanchina mteeka red akira kasigazi kato kina marasi naija kutebeza konka yangu omusigazi ogu yamwita omusigazi abokuba abe na mkizo mya yajangu omusigazi ogu nyowe ni mureba mu obwebembezi omiringo yona lero yagira obu Uganda ine democracy buli omaru kwenda ayisi abantu bashareho no huba kwembere abasharaho ni Bobi Wine ni wogwi niwe basharaho niwe bakunda abina respect pango yajangu nyowe mureba mu obwebebeza ataka twegisireho ningiraho niho yatandikire yaje tu obubiri biti ubwo muntu ogu nabatahibe kambe igiteho tukwatanise tubetaka tambwire munonga konka ntwenda kumwebaza obuhereza bweye akaliyo mahuru ndakajiro mu politics yanko speed yabigamba nkandiyo mu nyamahuru aha TV aha radio ndio kwendiga mrujungu bwene ya mahuru ni manya mukachi bwene na nyakare mutahi wanje mbe mahurure konko of course ari kunjiraho akabi tahamuta kabitahiremu konkani to turi kumwegomba turi kurukiza gamba radio ku mu Western Uganda tubikunda abamagarage myaka 5 tube tumwetenga muno mahurure ni manya mukachi bwene na nyakare mutahi wanje mbe mahurure konko of course ari kunjiraho akabi tahamuta kabitahiremu konkani to turi kumwegomba turi kurukiza ebyagamba ha radio ku mu Western Uganda tubikunda nsima Ruhanga abamagarage gabe gatari maringo myaka 5 tube tumwetenga munonga Western Uganda abeneche mwetenga munonga Uganda ngihanga tube tumwetenga munonga tukumureba mwe bintu bingi mbwene konka necho busasi yatugendaho konke bigambe byagambire akihurire ninshaba Ruhanga tuyambe atkwase tubitambureho ebya politics turine kubarutaro abantu besimbeho abakwenda kwesimbaho bona abantu bashareho no ho bakwenda bebembere a level zona nambwe nyowe abantu abakwenda kwesimbaho bona ni bahechitinisa nabo ntakwikirizana nabo hati nkabata ibita ba NRM nyoti nkwikirizana nabo aboko batutegekire kubi kongani mba ekitinisa mu NRM yabo haza nabo nicho kutukubasha nito mutwe ekitinisa mu NUP yitu mutuhura mukatufura ebihimba
aba NRM bakole enkungana bagulana bintu bija abantu bija bateeka ebyokulya babahana sente itwa ba NUP kyagulanyaza kuza hantu neminyafu nitiyagasi ahabwenki ni mutina bantu akwa wano jango inamanu mbantu iyo bwajibwisha bantu no bano batina bagende bahurikize bobe isharreho ejo niyo Uganda yitu lyo ntwenda kuombe kitwe buli omwali ukamda wekitinisa hati ntuja kuba tujyo mu government but abitu abali bija kuba ali mu opposition very soon, by the way, very soon konkandu ija kuba ntuba hekitinisa tubareke nabo bakola activities zabo ejo niyo Uganda twene tukwenda abokuba by the way no NRM hati mjani bahonda ba NUP bonka no NRM yaba kwaga government gari membazi enguto zanyu zona zirije somero government amu kutwala abana banyu amasomero garije eminyete giri aho kaiza kushoma na muine mirimo hati ni kutugamba ha bintu ebi imwe bakyagulanye basenyo aba bantu bona bali aha kandi egitu Western Uganda abantu kuli ani bagenda ni bagamba ati kyagulanye ogu ni bamukunda Buganda yonka aha ni Buganda imwe tumukwenda mpinduka nicho tuli hazitwe tutambura amateeka tukuza kubana na muntu wena tukuza kukwata mbundu tuzo mukishaka nga abo kwatwakwata omuhanda ogwo ihanga litu tiri kuyija kutira kuruga aha independence abakumanya history ihanga litu aha independence obwebembezi tibuka hindukaga tikikabahoga buli ali kuyija naija n'amaani abantu bafa oli abamwiyaho kifu na n'ogwo bija bamwiyaho kifu bakavuya kuti twenda empinduka beho y'obusinge ihanga ligenda omu miisho kwasa koraha abikutushasha enguuto amarwariro nimukimanya ngu sente ziriho abokuba ni mushashura omushoro kambagambire ekyo abokuba mutaba mwene mulureba tukubirwanaho ihanga liitu eri buli mwaka hazejo ni report ya Inspector General of Government ogono omukozi wa government akakola report ya tugirangu buli mwaka sente zikwibibwa azaba kubiba abakuziba bali abakozi ba government abali mu government 10 trillion shillings buli mwaka 10 trillion anko speed trillion mu runyankore niki obutabarwa buli mwaka obutabarwa 10 nizibibwa bali mu government ejo ti report yanje nkalido opposition ejo report ya government omukozi wa government kweta Inspector General of Government hati wetebereza obutabarwa 10 nubasa kutaki tabarwa 10 authority buli mwaka sente eze kukunga omwihanga lyona n'obutabarwa 30 hati wetebereza nibakunganya obutabarwa trillion 30 ko butaba 10 baziba tukabe kitakubabona n'enguuto mbi twine mizi amashomero gali bubi kubi amarwaro gali kubi ezo sente ntwenda garucho mbandu zileke kwibibwa nicho tulo kandi uhangari hamwe nitwe nzakushaka tikwenda ngambe binja bokuba ni mwenda kuhuriza okurugo wa president konkan twenda twongera kusasira family y'omwami Kabagambe kandi awa president witu nitwe twijana mazika milioni 1 tushaba Ruhanga Claire Chopa ekiyasimire muhereze ekyemirembe ky'obusingi naninjira ataka mwesire ntuza kuba tutari fair abantu bakuriya kubura kukuba mazima abayimerirano mubi hata abantu bakuriya basaraho murufu mwena bari amustama hasi
bari abantu bakurya tine baba murigeho mustamazi sininga murigeho yes mweshati orfurona rukurya tsu mwatushara muringa tichecho bas ati ntwenda president agambe nabari abakoreche gumiza momweta ukanyotinka mweta kimuka Uncle Speed boy no buringanisa noja ko mwebe murungi hazo mwanya gwawe tugwino mu NUP yiwe gire na nyendambe yanjure mukache kurungi aho kwa bamwe mugani nga munyankore mwashoberwa ogo bwari senyonyi we tata akakora yijoku yatunga mukazi kuruga hari yantungamu hati nanye tata akija handija rwampara yareba yo mushiki murungi yamushwera bazara na batahi banje mwenu ni mtahi wanyu nyine shagama yanyu president witogu no mukwe wanyu omuko no mukwe na mwenu ari aha ari omuka kambore cy'abantu aba babiri rero president ajagambe mama Jolie Jacqueline tukamushaba na Habibu Wembo Jean-Claude cy'abantu aba Habibu niwe national mobilizer witu omusya kando bwari buwembogu nawe naga mu munonga baramuso mu runyankore kankwatira kazinda ki batayi banje n'ekitaro chamani basebo n'abanyabo nimbasasira na dara baganda banje n'ekitaro chamani misaka bagambe nikusasira ekitaro chamani kaka ya samankahi kaka wagambe bigambo birungi natandika kwebuuza nka leader of opposition kuyagira nti ishe akiza ndija yarebayo mwisiki nanye tata wanje akangambira nti mama wanje akamwiha Kampala kaberebere yes akachwekani baketa mwizi yes chonka kamba gambire akagambo kamwe mbigambo bya kaka yagamba aburinganisa ensi yaba mwe buringanisa twena ntujibamu tushemeri irwe His Excellency Robert Kyagulanyi na timu yejimuru kureba kitukwaniriro mu nseegi n'oburinganisa nahura haba PFF bari gamba Dr. Besigye ni mukimanya constitution yitu netugira nti omuntu yaheze myezi mukaaga ali mu kifome bataka mtwira komito niba mandatory bail Dr. Besigye emyezi mukaaga ajikize bataka mtwira komito mandatory bail abwachi ibajyo ringanisa orwo rutaro rutkorachi ruturuho omusigazi mukade mutwegiteho turwanirira obuki akari kusembayo mukahuraho mwana witu mutayi witu ngubariro mu basement bakamuseberezu bakashumite musumale mbicere nano mutwe mukamura edi mutwe mbwenu teshani yabaryo wawe owa neighbor owa shirazi wawe naryo wanyoko nobana hurota oroniro taro korachi rohanga abandi
kakangambire rope Ruhanga barinde okuba mobilization wamba kazinda utakwenda karekura hato ogumotunge yobwire ujaha omakato buru waramba okumuyise oyeke kunjuru nyankole wahurra bas Honorable Jolie Jacqueline Tukamushabani, Deputy President witu kulugomu Western Uganda, kabaramise okache aite president. Ogumoyije oyege kurunyo nyankole wahurra bas. Honorable Jolie Jacqueline Tukamushabani, Deputy President witu kulugomu Western Uganda, kabaramise okache aite president ajaga. Webale mnonga, leader of opposition, omwami Kabagambe, Haji na mama n'abandi abazichi netushasha nimwe nka National Unity Platform nko kubagamba nyowe Tukamushaba Jacqueline Jole ninjwekera mukama wanje Kyagulanyi omu Western Uganda ntaka mwesire nimbanza kubebaza n'obirye byenaku nabagira ngo urukundo tesherekwa nyabura mwebare kutukunda ona shimwa akatukunda hati kundeje gumeho kandi ekindi kubagambira ninjira ngo mwaba mwamuhira karuru nko kukalikinji mukalinde kugira ngo ahibaliro kahikaho kandi karangirirwa monyikirize no kwecureza nyete mukama wanje owihanga lyona ryine webale munonga sebo webale munonga nyabo nyowe ndi omwishongozi munyikirize nishongore aka kazina ishitwe ruhango mwana ruhango moyo orikwera ngo ishitwe ruhango mwana ruhango moyo orikwera ni akushaba Shumoije otwebembere nitumanya kuturabana bawe ai mukama otwebembere mwebare munonga basebo n'abanyabo abebembezi ba chachi abinju ya hato Mugyenzi amushija we hamwe n'abana family yona basebo n'abanyaba baziki Ruhanga nyendo kusima bagenzi banje bebembezi abo kuba ebiri kusinga babigamba basebo n'abanyaba baziki Ruhanga simwe nyendo kusima bagenzi banje bebembezi ebiri kusinga babigamba ni kaha nka Bob Wine abanyankore ne banyeta Bob Wine nishonganiza kujiba nani shoma a t-shirt ya batabani ba Chopa hariko great mom, great sister, great mother and great friend. Nyewe ndio muba friends. Nyewe akrea tukabugana okwezi kwa Desemba omwaka 2021. Yes. Erizoba nani nyendo gamba Runyankore konka barugamba munonga. Kanda abo bokureba ninye Nyankore. Kando rwanje rukafumuka ruona rwagenda nkomwika.
hati nishaba munchirize ngambe ndimi zona Uruganda ni murumanya tikwe bati munyambi ngabwe mbaga lwalero nze size nga mukulembeze kubadde ngabwe babategezeza nti Chopa abali memba waffe naye nze nga mukwano gwa Chopa era ensonga yino nze nsajja muyimbi emyaka gyonna nensinkana Claire Chopa mu December 2001 nali muyimbi nga nakamaliriza ku university fact nali sinaba kumaliriza nenga tuyimba mu karaoke nga music wange tebamukuba ku radios ewaffe yonna radio emu yoka represent omuyali akuba music wange ate nga mukuba kiro nnyo ku Green Channel bali bamuyita Bob King neiza radio nyingi mu radio zinalinga mpuliriza kwaliko Radio West, Radio Best ngaba artist nga tugezaako okwepromotinga ewaffe nga buli wotwala radio kubeera e Buganda waliyo competition y'amaanyi ate music waffe nga yakatandika ffe twasooka okubalaga nga tebana bamutege nga buli wotwala music oba ku CBS bawulira nawulira naye nagamba lwaki toyimbye nga mayinja lwaki toyimbye nga sebata bino tebitegerekeka so nga tunoonya promotinga kati mu December wa 2021 twali tuina group gye tuzze nayo eno erwebikona nga ya karaoke okuyimba nga promotingira music wange underground naye nga mpuliza Radio West ngira manyi coveringa Western Uganda yonna so nga nyina CD yange biseera ebyo CD yali very expensive era nze omu ku bayimbi abasooka okuteeka music wange ku CD abalanga bamuteeka ku tape so bwe twajja erwebikona ne ngamba nyina okozesa opportunity eno ngende ku Radio West ntekeyo music wange era bwe natuuka ku Radio West bwe twava erwebikona ne ngenda ku Radio West ekiro ssaawa 4:05 nga mbuuza music director agenda kujja akeera nnyo ku makya ne baŋŋamba ojja kulaba Chopa so gamba nze Chopa ninga nsonyiwa nnyabo ne munyonyola ne mugamba nze Bobi Wine ndi muyimbi naye mbadde ndisa akayimba kange kano computer bwe kanaaba kasaanidde munaakapulinga nga akwata CD yange ngagiteekamu naye sobola kulekawo CD kuba nandigireseewo naye nga bwe mbagambye CD yali ya mitwalo 3 okugisaaza mu 2001 emitwalo 3 ng'oli muyimbi wa kubanga that night baali bansasudde 15,000 mu karaoke ze twakolera wano transport yali wa motoka ya byuma era nga tugenda kuddayo na motoka ya byuma unfortunately ekiro ekyo emotoka yaffe ebyuma ayo neddayo kati ze nensigala embala naye nga nyinamu 5 zange ate nga banfuye n'okunfuwa bwe nayimbye kiwanja kufuna transport yali wanusu kasanvu bakanaana kasanvu yes yali wanusu kasanvu okuddayo Kampala so nempa Chopa CD yange nateeka nakamba akayimba ko nkawulidde kalungi kalimu dansi nyimbiramu awo ate nze okuyimba obuyimbi ne mukuba mpera nagamba kale tujja nengenda nenkwata basi nenzirayo Kampala nembeera nga Radio West yapuliza yoka olunaku olusooka lwokubiri wiiki neggwako neŋŋamba oba naye alinga era radio ndala kuba buli radio wadde music wange naye nga bw'omanyi ebiseera ebisinga ng'olina okuwayo ssente bakubi music wo ba artist abasinga balina ba managers ba Red Banton ba Chameleon nga balina ba managers nze nga nali ghetto youth so neninda wiiki yasooka neggwako wiiki ey'okubiri naye bandi awo olunaku lumu ngenda okuwulira kano kagoma kalubendera nimba kiwedde nazanya kange era bw'ajja nagamba uyu mulenzi bamuyita Bobi Wine nga Chopa yaliko nali so proud ogwo gwe mulundi
bwe erinnya lyange eryasooka okuwulibwa mu Western Uganda. So siri mukyamu okugamba nti omukyalo ono gwe introducinga mwenna gye muli mwandibadde temumanyi mwenna nga teyali Chopa. Lwaki ngamba bwe ntyo? Because all of you, majority abasinga ku mmwe mwantegeera lwa music. Politics yajja luvannyuma. Mwali temumanyi nze Kyagulanyi, mwali mumanyi Bobi Wine. Byonna omukyalo ono yankola bulungi nnyo era forever nembanga muwa respect. So teyakomaawo. After that yali December 2001 wayitawo emyezi 3 mu 8 January 2002 nga nfuna essimu kuva Radio West eyankubira bali bamuyita Blackman Ambrose oba akyaliyo, yali presenter ebangamba yafuka RDC. Mugambe nkyamujjukira era bwe natula mu ntebe njasasuke. So bwankubira nga ngamba tukwetaaga akayimba kangulu okuteyo nga nkuba mu Western Uganda, ne bagamba twagala kubookinga for a show ku Valentine's Day ya 2002. Kati ebiseera ebyo nga simanyi na sente zemmeka za kusaba. Jukira 2 months ago nali nkyajinga, nali sikyajinga nga ngenda mu karaoke nga bawutuwa 15,000 bwe bakuwadde nnyingi nnyo nga abantu bajjudde balikuwa mutwalo bagu mu kitundu. So this time bankubidde essimu kumbuukinga nga artist okugenda okuperforminga nga simanyi na gye ngenda performinga, nenjogera boogezi nga omanyi batuyigiriza era kuva dda nze nga nsoma ebitabo bingi nga nasomako ekitabo writer Art of Seduction nga kikuyigiriza art of again nga kigamba ask one arm and a leg and you'll be shocked how quickly you get it. Kanange nenkyogera hypothetically nengamba munampayo sente meka nagala meka nengamba mumpeyo emitwalo 10 nga ninza zeke essimu agambe abiveeko nagamba kale tubukinge ojja kujja wano ojakera ku makya tugenda kuweereza tiketi za basi 2 tugenda nakubukingira hotel. Nengamba what? Munange ng'olunaku lutuuka tiketi za basi 2 jukira jange eno twagiranga ku motoka ya byuma lole kati nga ntulanga loadi mu basi nekyali natuuka wano embalala nga bambukingidde hotel room namba nga yangenzeka mu Classic Hotel. Era bwe natuuka omukyalo oyo musinkana banange ng'oluyimba lwange lukuba nagamba nze nasindise Blackman akubukinge ne mugamba lwaki tewangambye nandiyimbidde bwereere. Nagamba lista tulina okusasula kuba abantu bakwagala, abantu bagenda kujja bangi nga simanyi nawe tugeera. Twatuuka ekiro nga tugenda mu Ajip Motel abantu bajjudde. Nengamba bano bazze kulaba ani? Olunaku olwo nakuba omuziki, olunaku olwo nava eno embalala nga Bobi Wine mulala nnyo. Anko Didi abadde abayabuulira, mami yabadde ababuulira bwe ntambula. Mami kutambula bwe ntyo ye teyamanya kyeyankolera, but she unlocked my chances. Ne baffe bawulira nga kikuba nga there's no chance balina okuba omuziki gwange. Kiringa bwe balaba nga bampagira eyo yonna yonna n'abadde tampagire waffe agamba nswala n'atandika nayo okuwagira. So that is how it was. That day I had my greatest show, my first big show in Ajip Motel. The rest is history. So I've come here first and foremost that story and to salute this mother and friend. Thank you, Claire. Safuna mukisa kugamba ng'oli mulamu. Naye kyewatandika, I am very glad tinakumakinga proud kubanga mbadde nga ndaba byonjogerako kubanga naye Chopa abadde amanyi. I'm very, very glad
Tisikuswaziza jase kinumye tisibimazeeyo byonna nga bwe tugenda bimalayo ng'okyali mulamu. Naye Katonda bw'atyo bwe yasalawo. Basebo ne bannyabo tufa nnyo etalo nnyo ne hano maani munonga. Ninyenda okusiima omwami wa Chopa Mr. Kabagambe webale munonga okuba emanzi. Person, I expected you to be broken, but you're not broken. You even crack jokes. You inspire me. May God bless you, keep you strong with your boys. Claire, thank you very much. The nation, and I'm so proud to know that you even believed in the idea that I lead. I'm supposed to be your little boy because, well, toli mukulu nyo, and I salute that. All we can do is to keep being productive people, being good people, tuleme kuswaza. Era mwenanga bwe muwulidde maama bw'akyogeddeko n'abalala, tusigale nga tuli bantu balungi, tusigale nga tuweesa abantu ekitiibwa. Nga bw'akyogeddeko era nti Chopa nnyo mu National Unity Platform NUP, ekyo kya kitiibwa nnyo era tetukiteekenga for granted. Namwe tusaba bashagike bantu mwe. Tuli abantu balungi, tetulina ensonga. Twagala kutereeza Uganda nate nga tugenda gitereeza. Mbadde wano nga njogera ne mami wali ne musuubizo bwa minisita n'asanyuka n'atebogedde ku Museveni n'awaga kati mukujeko nja kufuula just RDC. Naye nga Lukunde gumeho mwebale nnyo tutya mwebale tutreatinga nga abantu kuba naffe tuli bantu era let that love prevail. Let us keep focusing on a better for everybody because all of us are the same. All of us deserve good. All of us deserve to raise our children in a better country. Thank you very much for listening to me. God bless you. Omugyenzi Mukama amuhe ekiro kirungi ekyobusinje amusaasire ebyamushobaho lukundo egumeho. Mwebale munonga abasebo. Ati aho Bob Wine hakusiko warinjira yiza kuziika yagamba story ye abararya bambajabira niho nanje mutasishe kintu cha Wine aboko we aine history ye bwaliyo yita wawo form wasula nze na lead boss twatukula waongo msa ono ani Bob Wine noha so mumutero mungaro. Thank you so much. Mbwena bakubiha Bob Wine no mutabuchi manya biyana biya ine chi atabuka ebale muko bonabo genze itungo mutirize ne sente ntanko speeders kuwadde agule mukyali kunabo tuse ankubire nta yakasento kamwadde omanye no Uganda gworwanyisa corruption bwatuka yo mwesimu ngambe anko speeders thank you sente zange kino kulabira ngomuko omukoto sobola kujja wono nogenda nga toyina nkoko keko katereke bambi bwe baba kulayira omanya abakowe batuula ntwenda mutero mungaro riyali. Thank you so much. Tiyajwanza ba persona. Yes. Fresco supermarket, the best supermarket in Africa. Bashashanitwe kandi bahereza emtwaro 20. Secretary Arai. Benda kurikogonaizinga Nira, Councillor Nira. Nira. Where are you? Oh, thank you. Kabagambe nenda kwebaza aka webale munonga Flavia harawanje owebaraha kandi okokereya yasijo mnankani webale munonga boss yeme thank you kusanga orufuru mbaye omusubona ba Western Uganda so much mwene kantu hano mu Kishogo nyete government endele den tubur government ka
government chairman kandi owizo mu izina rya minister then tubura munywani wanje Munonga Kabagambe neka yawe owekitiinisa president wa National Unity Platform Muchaguranyi na leader wa opposition Joel Osenyonyi uri mu mukitiinisa kye hati nyowe ezo ekinazibatereza no kugira ngu Kereya Chopa akaba omukazi obagambaho mbiburi ngo omukazi w'umutima nayombeke kaye ekifa mutima kishenya ki iwaba ori omukazi w'umutima noyombeka yawe okunganya abantu bingi kandi oyorera abantu bawe nana harufu rwawe nkaha bagire bibagambaho mwenyenda kumusima Kereya Chopa nkoku Bob Wine yagamba his excellence nyoti hanka chairman wa district konka ninga kuchera honorable minister yaho hanka munywano wa habo kuba umbanta Kereya Chopa yakwasereho amusya kuyahasi ureba story nyingi no magiro yaryaha yanagamba story zanje buri omwe nazimanya nkamukunda ahabwo butashorora mudini omunganda Kereya Chopa akaba ari omukazi w'amazima omukazi ari kwabara omukazi w'emicwe kandi omukazi ari kwendeza ninyenda iwe wabo rya wabuzika gire wayega urebe iwe akuzika owe kitinisa Kereya iwe wahoki omutwaraze yawe mukorere yawe omugambere yawe no mufamily yaho kugendera hone hine cyo yambere abantu abarukwera obujuzi ngo president we chairman wa district nkaho bujuruza aha Dr. Kazira rya abantu bona bazi rero hataho ko kuba wagira omagara genseji omanya ngo hine cyuwasa mwe ninyenda kusima Kereya no gwotampurire ninyenda kusima owakorire ninyenda kusima emirimo yiwakorire omunsi ninyenda kusima twa nywa kangambera ati chairman ninyenda kwesimba Isingiro nyona byete byo kuzana Kereya nazana ntishi iwe Isingiro lot atana kujya mu nyesimbi Isingiro ati nyine owanja aho rwiziringiro mwe naho kandi mazima yanshoborera namwetegereza konka abantu bona Kereya no bwako bayimba no byakubariyo mu politics obenora no mukazi urukugire kiyayongeraho ahabandi ningashi ecy'abantu bakwasa kumwegaho mwenu basebona banyabo itwe turiyo mu government n'amazima turiyo mu nseji n'amazima konka ta kintu kibi omunseji nkarwango kintu kibi wabwa kigana kujya tugwango nimbi ateri nkatipa nogera itima ogera rwango ogera umutima mbi oyanga abantu oyanga buri omwe konka izoba yawe ryahika aha munana nababana bajanga muziga karaba harenebera ngo mwe niguru ryo muntu no ryekorra kandi nanimba shaba imwabija kushendekerezaho Kereya no kwasa Kabagambe nekaye no kugira twine kwega okugira ngo omukwaza iwagire mico taro kuferwa ebe byo binabyo byakemanya biha byona ubwire bwa campaign kubukushika ntuzaha tugamba abantu batera karuru obakucomunu bakaje rubakahereza konkenu nanyenda kubashaba babona banyabo ebintu bibiri echo kubanza cyabyona amagara gitu agutwine n'amagara gaturubi nyobu narwara Kabagambo bakandeba kiyandebere Kabagambe n'umunywana wanje Munonga nangwana nebiya nagamba ukwara ngweturo kwa jangurta abantu babe nanka ngube yaberekire ngo abe nanywa mizi so mwena mujuru rutabaje n'abajundu mwena
mwankorata mukama singwe dikoni yaza kongera kutendereza ekanisa iguru ryashemererwa hati kitinisa kereyo bunarwa nkarwara ho bwire ngwa kandi ubwire bugumiri obwire obunarwe namanya ngo muntu wena nobo inamani waburiri wahurira wahura amani gakwaho rahanga yacomu uhamu ahasigara enakune kwato mugo nangwana nitoba ku Rwanda offices bagira ngo manya hati oguno wa movement oguno wa national platform oguno wa PFF oguno wa DC oguno wachi ebyo byona no bikora wabo kinamani okino mwisyo kandi rahanga yabachimu konkara hanga yaba takachiremu yaba yashazere makajati iwonoja from story one excellence cyaguranyi obu yanagamba byamera mwaka tana gukwata hato korebe cyaguranyi we shaheji nureba ngo hentano sompango konkani kimanyisa nayegamo okwechondeka emicwe nemitwarize okuyagenzere okuyashabira omukazi akamweshengereza akamuyajorera akamukorera konkeberebi obundi ito abakiro bato eminye noyena kotamani mingi kandi amani mingi ogire bintu nkebya doctor ahakazire ninge bya haji kandi emyaka itakashikire nangwa bwe kubera government obwire bwayo bwahika okuruga hunergaho omukasheshi ayitwa agambira nira rahanga yajata nacwamu nembezo ndijo tokubasa nobwo kuboine embundu zikwingana ki nobwo kuboine bizungirizi nobwo kubo oryota government no jirgaho nahaza hondijo konka mbwene hati government endije yija iwe oroho yakusigoryota ningeri yija yakushangoryota ninga yakushangoriki abebeze nabari babinji nyewe bigambo byanje ni tibinji muno turyo mbwire bugomere Okushendekyereza kereya witu ninyenda kushaba bembezi wano mangori chairman rusisiri okugarahiguru oyemerere nkwanjuri akayina binareba chairman ba rusisiri abari aba magombora abari yamwemerere atame ba councillors ba district na ba councillor ba magombora na town council nimwe mwemerera abari ya nimwe mbanjure ntaka mukajya mu chairman yabaki mwebare ba person ero chibanda ni wori yaho ba chairperson ero si wanuzi abakwatiririha ninga mabishara anajanta mashitaga ho ninga mabishara mbenu ba chairman ero na ero si tu abari yahabebembezi abija kushendekyereza mugenzi wito mwebezi munyono witu nimwe nani mbashabemerere abakwatiririha hangeri nimwe hati mwebare munonga ninyenda okupendera ndukubashaba basebo na banyabo okugira ngo mwabana mugarikayo kwa himwana musa mugisinyi kandi aba bari aha itobe byo butegeki burayitaraye cyaguranye oyino musa bamwita bright muhumuza antawanya mu studio oyo abanta wanyanyo ati ayogera amasanyarazi gacabishaho hatu yakiyari yaha yakayagamba na zirukuchirayo omwihanga yona ezitukuza kutunga mizi burseru zitu seru wendemwe burseru neza mutapu ya mizi kana mizi garu vakagera garya hanu mugarana gara wekitibwa cyagoranyi ekizubu cyamazi Isingiro cyawedeyo otakwenda otakuchimanya notakucyetegereza ogwita kuri Isingiro abukuba abantu bingi nko muntu Isingiro namanya nagamba kintu cyamizi namanya no muntu nabari yo munyakishuba ahabo kuba mizi nigarga kagera namizi mingi nigaza kuzo museru zirwendemwe kandi tanka ziriyo zikorwa so hateje nshonga teshemiye kuba negambwa nka haru furu yare kujwanza za persona wa wakisima notera zamani ni checho twaba nakunda ya speech ya jwanzi boku biti Isingiro okutera tukatera ino basa kwanga wayendo yange ningo ikirizi okubura ike
iwe zahariya otora no workwenda na warategeke konka byasigara byo gamba cyo kagamba kiriya ukatero rwari kuza kuyamba kandi bukakora uwo kitinisa cyaguranye itwe ntukunda kuma ntukunda kandi kitinisa itwe nkisiro tino bafuteganise nijo bwo bano najya tumuhereza security tomushija azo mu redi ya speech yagende mukamanje ugamba abantu twinshunganiwe na kampini zaza ciyoje o kampini ngabantu barumwomu ugambe wa convincing mudora akunde yakurata orabata kunzire yagenda na muzeyi wa kazi w'ikofira abukuba 2026 muzeyi ari nkahi ari yanda okwendera ndukweta owekitinisa assistant RDC aije mu banjure nyenda iwe musaza tukumayisa ngubamba gamba nguburi cyo no kigamba nutatu tuburi kimwe cyo ngo kigambiramo no gambira yikwizira abo kuba muziraro n'inyenguine kandi ninye na yita RDC so icyo cyawecho so owekitinisa RDC nani nkushaba nko mwembezi wa government kandi mwembezi wa president ora abantu konka arukuza kora musi abantu wale wo minister tarmu ari itare kandi ubwo ari itare yantuma owekitinisa kabagambe ampereze bahasaye ngo nje kuhereze kandi yajankararge itare urwa katano urwa mugaga na mani nanye bahase yanje nagireta abo kubane yo mukago ni nkunda konka munyikirize nkomaho nyendeze umuro ekiru mazima ndabere muntine chakansa omukaruru ka NRM konka kandi akarura kakwije cyaguranye utanta ho umuntu ndiga habo kuba twishonga urumura wange ate sina buzubuna uburgeho na kabraita abantu yo maraka timureta na mureta na mutai president ya yang leader opposition ya yang yo no mureto igo tokuza kumureta so mbwenu omukarura ka NRM mu ihanga ryona bachi ya persons ba LC5 mu ihanga ryona abo kora kurunji ningamba mazama nko kugari tindi muyayi nico cyo rukureba abantu aba bankwasire bakandabye huntine cyaka yasimbira ringaye feed yatura MC yaza kushesha ja kujimanya nico cyo kureba kubagira ngo naje we bayombera ki baseba nabanya abeshengereza government eji ti government embiru yari nanye binkuba nto kwikiriza to kutera muntu mboko ukakutera umuntu saki na jowero senyonyuweye bashitama hatine cyo batwisa bagambe ibintu byabo bagenda konka kandi na nimwe baguma bagira ngo rabaha niyo bantu huwarabo bagira ngo utora hari niyo bantu huwatora utagira umuto mahango government jorobere obwire bwo bwahika ikintu no kikwata kandi wazo mu government niyo no ibembera nabo kuba no yenda nabigamba habwarahanga ni hanga ryanje ecumuro kirungi Assalamu alaikum. Tumtendereze mu ndamutse z'amadini no kuba ruhanga nomwe ruhanga n'umurungi obwire bwona sibra mshana nienda mbobwa nyeta Moses Kandoho amkama ndiye nzarwa Isingiro ni nzarwa Ruborogota mbwenu ngunajwekera office ya appointed by president omwaka oguhire okwezi kwa kana yampa appointment letter kumujwekera kandi kija so nijwekera president kandi mujwekera mu district yanje yinkuzarwamo so ebigambo tubingi kureka kinkwenda kubagambira
ninyenda kwagira ngo omuntu mukuru yafa nkogu kre nyonka atandika kumuhurira kare kariye na hatkumpure ngu yafa natandika kuhurira kariye natandika kuro kwa kujumera radio na message ye nashasha konka twena ntwija ku rugo munsi konka kreya Chopa obuya rugo munsi twaye gaki turyo ntowe gaki ekyo kubanza observation neha Honorable Bob Wine, His Excellency Bob Wine, Honorable akarundana n'abandi abantu b'ensaba ryahane bingi munonga tubagamba buri konka abantu bingi ryahabe binsa ekyo nicyoreka ngu ihanga ryaferwa family yaferwa umuntu w'amani Isingiro yaferwa umuntu w'amani na Uganda w'amani so John observation ekindi ekintura nikigamba ebe bintu byo bwebembezi n'undi umuserikale wahumwire nkataha amahenyi n'imyaka 3 awo 13 years 1985 ndukuzafutaha amahe nakora amahe na retiringa 2008 my father was a magistrate akari omuramuzi bakamwita obuobote tu my mother akafaina imyaka 13 I mean my father akafaina imyaka 11 my brother who is now a general aberkando owundo kurata the one I follow he ran and joined the army ambassador ibara Edonia yagumana ashoma my own brother labande twarabo muri bingi munonga ngyo muserikale bindebere ni mwene nyoni mbani mbagambira ebe bintu bya politics mureke koreka abajungu ngo Africa tubiye tutakabire machuwa multi-party ninga democracy ekyo kubanza tukundane nkaba Africa first of all we are all Africans tureke kwangana ahabwe ito tukazo mshaka kurwansa I remember harobunzo muri ivu ngyo muserikale nchiri mu active service na ashitama no muntu kuna ashitama na wondi jo yanye ataza oguwoshitama na watakasi yes so jatakazo mu FDC so what's wrong ko yajiro mu FDC ko yajiro mu FDC no mushango no mwisi no mushuma na cyonki mwanjiri na tisheme kwanga kushita muntu no FDC na no wanupu wanupu ngo movement no nungi ko tukumwanga hatazo mu irwaro rwire bakajya ngubeza kuta wanupu nyendo wanupu niyo barantemu we are all one tureke kwangana tugera karuru karungi katarimo kushororo mu nganda nyoti nyine Rwanda tinyine dini edini yanje ntotini tma otini ekyo nche kinte kinkwenda kubegesa arufurwa reya then echaha meru ninyenda kuhamza family abana kabagambe na family tinija akora katinija campaign nija kusibwe keji na representing office ya president kwija kusasibwe katinijo mu campaign zimanye nebi kanyenda gambara kabagambe nko kunabagambira history yanje ebinaraberemu kukuro ryefuza hati ndio musheja mukuru nohura na my brothers na herefoze zubaruho na nyahindi ine family kandi kakora ndiyefuzi mbwenu mutati na rahangara nimwe haruho kukizamani twena Mr. Honorable Senyonyi na nimbakiro muri Isingiro tuine rwango mwebare kwisha kusasibwa abantu kandi ninyenda kubagambira ebintu bya movement bya president ndukujekera muri Isingiro tokabagamba ngo wamarayo neje nguto yonka itukora mu yakora nsekozirwe under his excellency wereka guta Museveni tuine here center for ina tukasta kajagirwa Isingiro here center for ina ezobekirwa wa his excellency ombya magara
waza kugamba amashomero 196 primary schools ezombekirwe under his excellence, 21 secondary schools under his excellence nebingi. Mbwene nyenda kubagambira nko kubiberero gamba kumuri bamwarire mwanywire mwigutsire mutariyebwa mukamarhanga wanyu kandi twazo politics mutariyebwa his excellence Yoweri Kaguta Museveni mwebare mnongo. Twaheza ntakakire kanisa Honorable Rukari twenda kumusima kandi n'abantu be mbagambire no bante yo kubaga mazima mutero mu ngaro. Yes, then Charity Kibazo atwire mutwaro 50 Mbarara. Yes, Sonko wa Skylight Hotel Mbarara kandi ina branch Rukunjiri Kabagambe yajangu yaza kusindika hasumu yanje mtwaro 20 kandi na Skylight nawe yasindika hasumu yanje kandi umanya twenda turubamwe kuferura sente zikuraba hasumu yanje mbweno nembabaza twenda tuferirwe wakoresho bakazirabyaho ayizuru. Mama Mandera yatwereza emitwaro 5 naningira ngo tugumisirize dakika 5 twikirize kanisa abukantu endemigisha no garukayo batwereze kigambo cya mukambarike karuhanga okirukanga ukikomande mo tukaiza kuteganisa ukatariko ti Yesu kando bwa musugumurufu nabwe cyo mugumisirize oryo mu mikono ya Yesu tagira chatina kando yumusigera ko ishongore obuchagorani yajyawe musiraka oryo mu mikono ya Yesu tagira natina kando muterenga rumara eramo amalwalo kondo ye nimpurira amaraka gabatu bandizeyo nigamwe shongore azani bayimbisaba iwori ya Yesu tajire chatina kando muhumurirambo amarwalo kuno kumbambumbatire Yesu mbumbatire Yesu tinye wa maseko tinyemereza n'umutima ahakubari wanenda ko ya Yesu tajire chatina kando muhumuriramu amarwalo kono ye Yesu wumjiro wanje kando wamferinde ni wabalo chiri wanje orunyemerera iwo ori mu mikono ya Yesu tagira mumpubera umuti kandi yo muhumu riramu amarwaro ko ruhanga tata ruhanga umwana ruhanga mwisero kwera niwe cyona omuri cyona tuiza kushendekereza owishemwe kereya Chopa cyakunzire mukama ntukushaba ngo tuhumurize ahabo kubiyahori taro kikubasa kurema tushabira shaba twaza kumushendekereza konka iwe yestamire kuta Gordon Tarine turyamusima niyo mushaho wa nutrition ndinka kazire nguko kandi yo mburuzi wengiri kandi niyo omurisa nindigo mu kanisa elizobe kanisa eje aba blessed omukanisa zwane ngeze rabiro mu Western region abo kushendekereze manzeje kandi omwe embe mtakumanya ikanisa nabageta Lutheran Church of Uganda ekatandukwa omushoba kweta matonoroza
Anglican Church kongana Anglican Church nayo kutandika kwayo n'ubwo mushijoha mwene gitidi nisya ekikugiretera yabansya n'ekintu kimwe n'aba missionaries aba ekatwereza urusa certificate tugizireki tuzine nanishaba munkirize mwari recognizinga abahereza nanye recognizinga abahereza abarya twino muri Sarawe Beni numureba ninyana mutera umungaro munonga mazima nyowe nahura n'aba blessed munonga abo kereya abiri nakunde dini rode janko kojoje ne kanisa ninye nagitembwire kanisa mpangweti ninye pastor wayo konkati nizire katete niyo nyera ftandike ndijo ngo ujya ngo tuyo tugiye mpora nkoko kumanya madini nugagira ki ugagira nyenda kuri kogora ngo mburuzu witu itokutwa hikaha nakundo go mushije mumutera n'umungaro no mburuzu wanyu abacyacho Uganda atogo mukoro ninde ko kubangurumu namwe nwashome bicweka mutera umungaro munonga nyenda kwachi chaplain ruyari numyano wa Korea nabwo cyo nawe mwakire ntare. Yes, that's very good. Rero saba dikoni yumuka mawe bubira abantu bazo basaba dikoni nubwo bakame bagira ngwenci atwonganywe n'intego kwiza ngo umuntu ningira ki so wiri kugona zina ona yagira ngo bakama yagira ngo nakuziga yiza kuziga ngo mugira ki ngo umuntu yiza kuziga twetwa. Yes, exactly. Mukama asimwe so mbenu nanyine bintu bishatu tushendekereze ekintu cyo kubanza musasire abayisilamu twabari kugonizinga aba pastors abaryaha twabari kugonizinga kandi nabandi bona edini zona twabari kugonizinga mu izina rya Mukama witu twena ruhanga witu noko nomwe nanyenda kugambaho ebintu bishatu rero nabanyimatize kuziyika ekintu cyo kubanza nanyenda kubagambira ngo munsasire tindi wa politics konke ekigambo cyo bakweta opposition n'ekintu cyarahango mwiguru nyenda kubamanyisa buri muntu wena rya opposition n'ekintu cyarahanga cyacagurani mureke kuryanda busha opposition n'ekintu cyoha na stana na opposinga kongana waryana teganisa nabwe cyo opposition mutagarika kuzuma kanisa mu Rwandamu abakristo bitu mutsasa munonga kureba ngo numuza kureba mu Rwanda ngo kuba there is opposition no kamba icyo kureberaho kazire no mu Katuriki kazire ni ku respecting nyo ndiyo protestant kazire ogoranga kamujuna yamuhindura mushari kazire nanyira kwanjira umutara wanje angera yambera bakurebe numara wo Bakaturiki tinkaja ngo atazo mudini just because ngakashorwa reverend kazire waba no shaba buri mukoro gogona yoto kande baga umweni matine ngo ongani nyinama ontaho ninyana teche niyo mbagambira omuntu waba no yanga mutayo because he is a religion of not your choice muza nono kwara kubi kana rakunda omwizina lya Yesu ninyana kintu abakursabu twebembera abututaheme kono abuturukushembeza opposition na kintu cyoha matunuruza ka kanisa papa tumukushema ngo kama kanisa nyoni nchenza matunuruza uwakanisoha papa kazira no kikiriza abakaturuki mu kikiriza abakaturuki mwemereza mukono very good gwisa aba protestant mkanye mwemse mukono kare ni mugwisa bariya mukabaka nsimu wa protestant mwene mwene mujana nanga numwitana mbwene mukimanya na naba nabo tumusema kubyana nabo abantu wabo kute tendereza yes yesu hori mwana o musa chagurane tin kumanya wamanyeri izoba namwe ni kukunda izagba kukunze rero jone akaka sigazi kitwa rwambaraha omushara
ona tumukunde echo mutakagera ngo turiyo tugamba kundera nubona takwa kumanya ng'ijini gire munakunda senyonyi nacho kizere kibatware Reverend Asio Rukundo niki Nkazaru West African Radio abo kunda kereya na kiyura nkuba kama kamera mazima ningira abarahuriye Reverend no mushaho kongana nshira kwa ninjenda nimbanye na Raube nogo echantireyo nkakundoha kereya amwe na kiyura nkuba kuna bera ndyaho na huru mushaho gutashaka bitama arwaha nanga yagenda nashaje mu mushareho. Man is very intelligent. Ngo waryatamurwa magerake nangwe ari kumwina amagezi kubita ku Rwanda omugezi tarwana omugezi akoze sobwongo. Hallelujah. Omugezi akoze sorgeraki nangwe n'abakurusanya gas obwongo bwanyu buza kutama yani mbagambira mwetegarekemu twenda kubagambira mu izina rya Yesu. Twenda kubagambira mu izina rya Yesu mu rugombi bintu byakahujye mukama yose mu rugombi bintu byakageraki byakahujye mureke kuga matunuruza rekaranye bantere sari yu akanyina magezi. Yes we ndio mwahore owa magezi ndio mburuzu bwengiri ningame byarango mu iguru mubere n'amageraki n'amagezi. Chopa abire natwikiriza nkabemezi badini ngusize tuburengiri kunagira ngo go reverenda kuba naza kanisa na bishaka kuna ingere bishaka ebyo kubatambira ebisheme kwatambira natwe no bishop namwe bampurire ninye kubaragurira nkanye n'amagezi abamwe bambinga munabo mfubu kongana nyendwe nitandira bwa magezi tinkwasa kuragurira umuntu ngatahora hanga ngataye mukwago keji ngaremu ebintu nibite ko kwekora songa mbere n'amagezi gambira mutayi wo tubere n'amagezi. Ekuretera abantu mwagezi n'ekintu kimwe cyonka abo kubaranga wanyo abahangire mutandikiro butamanya mwakunde bindi namwe mutambara amuherezo mwe nimba nimpore nagambira abantu atumutere nanko bururu omuhereza we dini no baso tagambira abantu kubatere omuhereza we dini omuhereza we dini no kigambota omuntu we dini arigamba kigambo kecho naba nakora ko bimunonga kazire ekereziya hari ware shari cyagorani kiro angerkani mwina makanisa mwabere bishani bya president Museveni yito turi nane paza tazizana ranga witu no hanga ekitu no kwashabira mugisha namwe nakushabira noza kugendera ni munzira yayo nugomo mu gwanje niza koro gwanje oguranga yagizereki yampire ninyenda kubagambira I'm very happy abo kuba kireya atuyambire nk'abanyadini nanye na munyikirize naho no mwamutegu yangwarya bantumwe kereya yafa yakusasa tabona kereya yafa yagiraki yasasa naho no mwamutegu yangwarya yagenda umwami kazira rya mwami kazire katukorekorwa na izini yemera ibana bagwa ubu no mwami kazire nabantu bo bahangwa abo kwani bakundoha namwe kwakunze byo ranga yakwereza ikitinza aba bantu nbayamba munonga ko kamba gambira kizuba kiri numwange byakazire muza kwazagana by'abajongo kawa shabe ebintu byita turukora nk'abafrika mugende mbite mwamani aro witwa no betenkera hake abacacho vigana ni mu mamtendekira natwe nabarukogo nazingana ni mureba mpa no mushija w'ubwenge munonga tar partizan tariki konkana bagambira ibyo bugirake
mbwenu ready age na chamazuma niza kushabe shara yanje mukama aturondora umuntu arazombanya goha wa Kereya umwari ba staff ya Great African Region teka gigiraga. This is a very good management mukama asimu abwishaha timuzagomzamu ko nkamwetegereze ngwe kintu cyo kugira ngo nankano ikirizo muri nanka eco ni kimwe kintu kiguru rangano wayizireke okunda cyagora ninkangi eco kine gakwata. You must give something which is due. You must give a credit which is due. Nabwe cyo mukama abanyambere eca kabiri ninyenda kubashaba mugerera ku Bible regera ngo ruhangani God is kanku gambira nabatino ruhanga azire rukundo ya namwe kushendekereza kwitu kwa rwo warhanga abantu numbasa kushobya twena ntushobya konkaranga takashobyaga nambwe rangu ya mnyukera ine rukundo ya tureta reserved force reserved what hatwa muziko mukitinsa chamani namwe ni chamro ne kan konka kitinsa 100% ya jere abwa representing the kingdom nabwo cyo mugira ki abana babire na yamba kamba shamba netwaka mugende mbayambe narangana za kubayamba umwami kabagambe nke kanisa kongara hango wakwira umukazi naza kuteraho uburyo bundi ninyenda kwendera nekigambo kimwe cyo mburuza ranshomere ekigambo echo ito twino muhanda twino mugerake twino muhanda noko yabo bamusiramu yawo mukaturiki yawo protestant umuhanda noko nugumwe kandi twena nugwetseme kwantu yaba ecyo kuchomera Yohana ebigamba kabigamba bwa Yohana specifically akabana Yesu bakabaganira kandi nayibembese kigambo rukundo munonga nabwo cyo arebigambwe biyagambire ebigambo biyagambire ninyenda tubahamusirize turugatu rukubangu tujyo mu kintu kimwe Yohana kagira ngwenje Yohana ishuri 14 umuhanda n'amazima n'amagara umuhanda amazima n'amagirake n'amagara Omuri Yesu Kristo tari mukindi okwiriho wewenka n'umuhanda n'amazima n'amagirake iko nshaje ngo abantu nibafa batyo aritukunsasa bwana cyagore na nabantu abaya mazima ministrijo akatugambira ebigambo yagira ati endwara ya pressure ukabona umusibo yata 70% Ugandans bine pressure. Can you imagine muri pressure ko kutwita osho tuyesu tagizereke akiyiza ngo tugereke nani ngambiyo kazire na nyetegereza kazire nkata kwase kumugamba ngo pressure ni ito muntu. Do you believe that ngo pressure dikase kuto muntu? This one can believe it. Na nyenye nkanko mushaho nangi ninchumanya konka bantu mwe mutuyamba wa government mutuyambe ko aragame ngo kintu cyaktora abantu baruhanga mutemwa mani mutemwa majerati abantu ko barawe wonza kwebembera bayi izo nkabahingire bushaka abakristayo babitema ngabo kwa pastor kagera ngubira umusitani. Can you imagine pastor kiza yajateki kunkshabe nyewe yoyone ize bitwara ekini kigamesi yo very bad abantu mbateraho buryo oyina amagezi nkoko mwamuteguye rugamba mugende mukwesa amagezi ago kandi niwe kubareza bagamba icyo mugasho mugende mukikore mukama asimu umwamuteguye umwami kazire hati nyowe ninkora oyiruzi kurgo mukartusi all spices hati ninza distira niwo mwanyegisa kongo mkovini kayamba abantu n'abakristiano mukimanya baryomo ba bishop mukimanya ngo oyiruzi bayandere ahantu barazakoresha ngwene mugende mukwesa ibintu byanyu government nayo kweri yo remirwe nanga bikire mbere imwe mugumiza mwerwaneho omwizina rya Yesu nimbene zo kushendekereza Kereya kurungi abarga kampara nimbene mugarake yo kurungi nke kanisa ntubeneza ngo mugero bururu burungi
abanyisingiro na mugamba je mugwene mugamba ko ngana bye enkone kazihurira nabwe nkwani mu kanisa eze nkone zigira ki zirigaho mugende muhereze ruhanga yabo kwa ruhanga nuwakutaho butegeke mukama witu agume nimwe kare sabera chagura shabe chagura nijamsha wamuraganisa kumushabera yumuswe mkono gwawe no gwota kumwena nuwe numwena abo kubate wa mutorine yumuswe mkono ngorebe kurunje dare Yesu tamiri musize warhanga yagasimbana nyina kwa atari cyagura no mu izina rya Yesu oryo mu mikono ya Yesu tagira chatina riram hamarwaruku ruhanga tata ruhanga umwana ranga mwisero kwera ruhanga mwishaka ranga Abrahamu ranga wa Yakobo omugabe Samwiri omugabe Dawudi akabata ku expecting izo na rumwe ngukirabaho abasekwe bembera kanarise mbuzi obundi abantu masigore bacagurani nko muntu wa hansi mukamano nyumusebya hansi obihindure byahiguro no yumuseba cyane obastamisa nabinginya ndyaho mu izina ryawe ningambe bigambo bikurgo wa ko wikize kwa itatagurani mukama yongera omwete azahiyangere na warutware ngoko abandi batwara namushabira nikiriza yo Yesu Kristo mukama we amen chahwa okay hallelujah webare munonga so twakushenda twaza kugenda ereka ndangehebera ngo bice ko mwanya ati kustama obera byoko nkanyemerira obo yemerera obo stama eka ndabihebera ngo chaguranye babade bakusabira mbade mu ntebeyo nze subira mwa wallahi batandise what ninjigendamo kazire ntwenda ya zirya turiyo ntuzunywa. Thank you so much our brother yebare imwe tumuri guta ntwenda kusima abahirizi kabagambere ndakubasi abantu abahirizi mwemere batwitingire kereya free charge bode erije mwebare munonga batwereza na transporter yabusha. Thank you so much mwebare munonga. Siblings ba Rwanda babintekera byo konganja it has been overtaken by events babishuma byona mwenu katukum mbwenu basebo na banyabo RDC echariyo nakora linda wa RDC yemera RDC gisaine yakora na yendo busi na yenda chi nicho yemera rubazu rwa chagura na senyonyi so that kandi mwaba hagize mutakora chi okuno mujwa president na yendo kandi twenda kwebaza tine wa leta kavuyaha awara chaguranye will go safely. Thank you so much. Yes. So twaza kuzika aza twantuza China hataho nubo bakubitwara byona ese umuntu hoze ragendere ibintu byona nto biragendere mbona hatwantuza China iwo gendo zrot bitu wabo yimu kare mwebare mnonga kare katushendekereza Reverend webare bakutera omungaro. Thank you so much. Thank you webare kutumuruza webare oryo mu mikono ya Yesu tagira chati tambyo muhumu reramu amarwaruku mutagenda mutazicerekereya aba funeral rights n'ekintu cy'obusasi bayika kushendekereza kereya no mureba naza omukina ukamusigaho abahandiki baza guma mutentaha abakazi okuryaha kumiritura kugamba amazima tutwanguhi tuturana oburemere baru rero noza kubasi kumukamwana
Yes, aho nicaza basebona abanyabona niyenda kuhabura abakikuru bagenzi bacu ngo nabashaba nabeshengereza respect yourself nabeshengereza mureke twetekemo akatitsi so okujunwa n'ikirungi kandi cyitahiso mu mitima y'abantu konko kujunwa kwa mutima ni woko kujunwa uko kuza kuronde sente mazimo kuko kusiba kundi uko kujunwa uko kusiba mwoko bantu kwakuriyo kujunwa juno yihera hamutuma kandi umushija kwa kubona umukazi murunja juno rwo mazima yihera hamutuma ekeba nungi kandi cyitahiso mu mitima y'abantu konko kujunwa kwa mutima uko kujunwa kwanyu uko kuza kuronde sente mazimo kuko kusiba muti kundi uko kujunwa uko kusiba mwoko kwakuriyo kujunwa juno yihera hamutuma kandi umushija kwa kubona umukazi murunja juno rwo mazima yihera hamutuma ekeba nungi abakazi kuryaha kumiriturana kugamba amazima tutwanguhi turana oboremere baru rero noza kubasa kumukamwana Yes, aho nicaza nani basebona abanyabona niyenda kuhabura abakikuru bagenzi bacu ngo nabashaba nabeshengereza respect yourself nabeshengereza mureke twetekemo akatitsi so okujunwa n'ikirungi kandi cyitahiso mu mitima y'abantu konko kujunwa kwa mutima ni woko kujunwa kwanyu uko kuza kuronde sente mazimo kuko kusiba muti kundi
Magamba mazima tutwanguhi turano obode nerebaru rero noza kubasa kumukamwana. Yes, aho nicheza nani?